Testing.
Aya, sa spuse de kasin. Ako na karuara rambo ayo tiyak. Kurapa sajen angkan ne. Aya, telidan tagaitar. Kurapa te speaker narita usisira kere esen ke agate minita. Napun buset minita bareng aya narian ke agare sirak pasaka na senior accountant. Te naga karika usisirak. Napun busi ke agana te yaga. 229911. Si wo watangan te rike ya bui men me watangan te rike enaro. Te nandra kang aya nabusi te yan na output te minita. Ai ka au. The admin, the account, the solar salt, or the water. And abu si kan ako nan kaparaparay patira Kanoan tenan wari kan ya kanate yan the admin. O tenan output ay kan. Kanaro na ba erekan don de minita tayo. Kurapa delita, de minita. Quite a tariga, Honorable Speaker. Aberin ye roi kaparapara. Aperin daw roi babong karo yung makuri roi. O sa kurupo kaya o sini accountant akan di plan. Second yan mani kangarin da kakaro. Naita po pun kakandiki. Ge para kanina ko tayo tifika o tawari. Ipun kami o yapun noon kawari o kata roi o pun daw wakiro o record. Ge kangan na yang ana pakarin yakin banaya. Na pun perin ye nanun takaparapara. Ge pan tapira skaroi ibugin ti anara. Aron narakatauman pa second yan kangarin karo arakatauman na konta potan na. Te sola sautu mo. Sinakapo ang renew sola waterbound. The IT anti-virus subscription based on increases in users and it leads to higher cost. The agricultural division. And nakarikana pa na throwing software. The civil division estimated costing software. The cash accounting machine. Total up. Yari na pangkan the pictures of items as follows. The camera, wowa. Upon the tongna the camera 2,500 comes up to 5,000. Yet the Photoshop Kevin's annual license 2 times the woman mewa times 12 months. Ang ni the tinwa tanga. Yay kanya no agin the IT card printer. Bona robuwa. Yay kanya no the blank ID card. Tinibuwa bona times 5 1,500. Ye ganyan non the tripod at Tona, a pona the buon mebi. Ye ganyan non the phone at Tona upon a robi. Ye never ganyan non the sound recorder at Tona upon a wobua. Ye never ganyan non the memory card, a yawa upon a robi. Yosina machine at the Nibubonowi. Ye the microphone, a ganyan elnoa, machine at times abuabi bona, and no tenga on obuabi. Subtoto, the women tenua tenga on buabi. Mga ano kung kanya the accountant, ano ba ito account 700. Okay? The solar salt and the buwan na solar salt, yon ano pa yung pinamuguri yan at buwi mawat abunda nga. Ito torap na kon irakarikin ako niya sana pabuwi menmawat nga ono buwa robi. Ye ito fully explain. May ito pa ng kakawagiri kaya kami na ako ni Robis. Ay kanya ko punta kate kami ang officials. O kurawa giroye. Nakon na sinangan ko ikunan ka nga yapon na itong iwarin na kaya. Nakarinig na pa namin kan nura ra moguri roy hoy kangay ayo ta kapenuman manako na ko na wabis pakam na puno roy ta kata kam rawo groy akom kunan utano kami copy ngai ya kunan suang kana konan rip kita upay konan kay mga tayagi ni bagay pare yakide kinam ko ang ari kya prob na kun na wabis pas na busmayo mete meroro o to kure korap speak Korapate de minita. Aya o sirga mai ke psiko. Aya el burgam taura de sadi ako rin may nos, ano po rin may tabay? Ito ba ito ba yung tapagaw siya giyon the reference 225111 equipment temporary ay sa value siya gi yakangay gi pahati ang kuan tay kanok alay sa payende pugintera ko kay nano yang kay asa tay pabunya yewa amoy equipment kay ngintera ko tay na temoisan Korapate sadi ang mga kipsigo ti sadi ti minita Isa na kaya ka, ikiraw okay, ay daw rin itira na kota na puntang niya.
ko bon kan karike te minute ante buri anta ka ngang agi ma ko keri ko am coat Ayah naan ko te sadia ornek. Pada tangi dari kita pada pernah kokir kita survey 225211 survey. Okay, the vote siap sebab anda ya bu wakil yang udah gano siap sebab bukan terang ko tangi ran kaisa tayi ba hewa tu community boni ronde at the ministry. Punya kalau mata di pada tu tahu tu. Kenapa? Te minta era ke roman? kan e sauro warore itete yon 225211 ngayan enang mais te virek na kon wopi me onu watenga ane na nonna na tinuna pe mangan te virek kan pani yena pani 225212 te pe menanta vehicles saben wosira kinga na kon yan te advice pas nang pe mena yon te kanga se yon to wona te coach wa yena pani 226122 intes fee sekagi pana pa ako ikan na oin roi temen ba terangkai oin dari na consider the office transport resource division can utilize anang kan ne agi dauna beraka askon ni bubugna be yon ai nakin kari kita be ani kota kim transfer ba era kan kai bare ye kota sagirin yang degis advice seneng dia kami ono yes na kagi pe no konto na to kota pa round sitongan kan po kata kami ata Kenapa te minute te lidan da gaida? Kenapa te speaker? Era pana para te minute. Na pupusi yang kan na ikonan kairi na konte 226112 yon the internet fees kite to code ne era na pa the internet fees. Era pa kan kai pai wan wi me to wana tenga pakan. Ako na sika para pate teraya taya kaina no ai pokon na katawman ni ai te minita ora Minute? wai ta ono speaker para na kami ata panggo saya meri private tayin internet anang bubuak kan aga private internet yang ani ra pura cost ngai ya sabon ka boa sa ka boa isua ti sola ti terangwaran ade ti Starlink ngai ra pun reduce the cost pasagi aya ti private pasabon ka boya ara Starlink oni pun katna the cost to the best asbon nore na panang bubuak kan akin kapen angkai yakat cara mina pasabon kari ara Starlink kay suwa mai sina oni yakat the cost kurap speaker Kenapa te minute? Am taura? Ay nora am taura te sadia ornek me inonos? Speaker, hausia agak spesifik vote item mai tangi dia mentera ada an explanation and given at the dan division sana ewa angana I can see ba ekangan decide the ministry the location of the different divisions I get ya Ita ko ba yara ngaya out of mirane te sadia ornek kan yabu sire ko ke kami ki no na mi rule ani te san nangani kami yan te ya te sadia ka ornek Sisira ke you survive is sira on the vote. Bakangan decided and vote kan. Sakyaki wantera perande. Sisira bakangan decide and share to the division. Tabu yan. Tabu ka naga. May tawa wasn't the rules survive. Okay? O sira ba ekongan split I am agree am division survive. You are not asking but argue there. You find out by ran karaoke. In my view, it wasn't the rules. Never not speaking any rule. Berapa di sadia ornek kita ba kan benak itu besar kita menani ya kalau tak kan orang. Jadi kita kan ake nang kana kuat kasi nang ngani nang kasuat kita menayu. Pati wabi madawana the Ministry of Line and Phoenix Island Development the maisari on over the million tinibu ba sibi mai suwa tenga tinibu ba ni mabi madenungan tetara inatei pa Kanoan de setro. Ake ano ye ke kanga yeng, o ke kan sa ke ano ye.
Nakiak, ano ko yak, ano ye. Sa nung ako narimin, ano wabuhi mawu, the Ministry of Justice. Hindi may sa ni tenunga timilyon, wanu buwa te bime tenunga tenga, dua buwa awanua tetara. Ayat di inoram tahu ada setiap orang yang may makin. Kuraba ono pospika yakan bisi ati minit dan nakaidia na kondari 21113 nari yo ante housing assistance and supply pasinori ang kainte iyo kadang manekti kuri tabur teraroi beginte tikira ke yo korap Kurapa desati the militant the justice Kepala beli ya kiat di takut kan kau kiri ya orang nanti sedih ya ini yo. Ayat na pusing kami di minit ma kaya kiri kendari na kami di transisi katayan kasuru-suru hari raya ami warin teror ya hakim mga nari ana ngoroi di minit lagi ya pusing kami ayat desa diri ka korne berapa deh ono pospika hari takut dari 21113 21114 kasih kan orang betera bukan kira kaya kait sebar korap kurapa desa di minit Karena yes ya au nonori di sebeda housing o di allowance. Tahu aku nanti pendek takut o di item bayang anda ni besi ni pendek teri. Ibu kinti housing ada nak ada di bina tengah di sebeda tapi tahu ni apa ye itu teman ada staff. Ay yari kan house ya po yari kan ni diri ke po mana house de newsi ay ipo po kat yausan anya kan ta kataw mo ni mungkin tira the new house de housing akala mga aruwa na sila takawa na tira always kana yeso taw ngai yari 114 Okay, karena tahu tu orang minta orang yang bebet tera, teka. Tahu kan dari tera awal sari mayana, jadi tera kali tera, tapi matenu ataupun tengah, karena isa, tengah dia setia kali ni. Ani dikira ke me ayara awal ni kami ada staff, hari ini pangkai nak ni poya, angai yang kan dengan era kata po, angai ada awal sis, angai ini pe, kira ni dikira ke me Lakan ya seralis o ya KPF karena ibu bukan sampai ni. kurapa di minita desa diri ka korne may makin korapa ono pospika ay tahu te minita nana kami atatan dengan bocah kena uwai kan era pati kami atatan sampai tan nakairan kan di minita nakon 22113 yon the services the local kasih orang kain tu tayo mentu buat apa yang awak tengah ekipera kan orang buat yang awak tengah sebaik sebuah tengah kunan kasih kami atas dari kepada pengonan di ekipera kan sebaik kurapa di sate minita Era pati sebaik orang pada kita setia hari ni nanakan kami atas tayo dari local services. Ayo naron dari teritori yon nara ano po kian yo ngas kapoy ala katran contract ke ada terari akoroya na kondara ana austimita ti sakorbo ti jawabis yena ba ara abis ari bo akadena ba aben keita tira kan di service ari sekoran kapo men ti tanan local services akan in kapet dianin na ko tanan makuri ki ye akoroga na kondara ara ministry Makanya anak orang ni kita tera sama orang tak, karena ibu ko. kurapa di minit desa diri korapa ono pospika era yang dapat kami atatan meron di minita tahu pasal yang atatan lagi atau angkat yang ide kiri kemari wani mewa tuan kasih orang ni bayi ni pati tera tekira kena bawa bui mewa tengah metau ane ide kiri kemari arun kerogin temu kuri mei tengah yang kuannya dia
ana si kunan kakan te minita tayo Kurapa te minita. Era ba sa pere kana ri wo me wo na nga tana na ya ki kana esa au tawon au ka kawo ani de ke metera kanga ari pun akatan na ko ki ye ibukin dia admin ibukin dia ya ale me peso na ko me peso no ko baidik wari ya ke pe yang kan to ana raka kan nan ya kina ni kita te ya ni no to na tirik o ye la pere te tau tara ibukin te OPLS ai enga ya naka mente pete ya services sa ko ni karina ngani tau right prevision nare tau tana na be ibukin kaitaran na karawan sepangaian di tai tuan metuan kana ibu era Kurapa minita ayat te kitan ta kaitar. Para prete te speak bana bu te minita pasano ke are 221113 ai sinoriente ri ke yo e ne beta kata umane poni pukin ne bete admin ne to pun se soya te ya bankai ai Kanoan te ri ke na ro naus te kartogron naus se minita te sokrobok ye ne bente na nobis te OPLS te ri ke yo ma ye ne bente ri ke na ro o ye kan ne po we te makuri yon te civil registration kan ai mina yan de ofo yo konan busia te minita te ikai makuri ai ka ko me akarawa kin kai ke te ra Kanoan te makuri ine to anti meto an karawak man kata umanek na kon te ri ke na ro kura Minita. era ba sa bai era ba te kan ka mata tari ki yon te ko tan ita ko ba nero nere pun maneve te rita ta kaitara ye ye si sero ke yan de OPLS pare ngai si pe na ba yo rento ke an ya te ta pare mina ye auren pasa ka ya us ngai si ke tana bangkai ora kan tani ngai na pare ngai yan de admin ani yan de admin ape nero nere ngai sen ka para ita kina pe me ye na para ka karawan nera arabis akan na pa ko nanda ni pupuk ni kaitara ta te services akan ana pupuk kayo ero Kurapa te minita. Ya, sida ba ma rautina sa no kan no kan rapayan ari wabi ma u and the Ministry of Justice the mai sanit tenu at million one bu at bi matenu tenga wabu awanu at tara nati pa kanon de setra akya usmaya ka ngayeng akya sa ka usmaya akya ako ya usmaya sa no kan ni mina wabu matenu te dapat ni mana no wabu matenu kita quote no wabu matenu the leadership commission the mais ni mabubu at ni mabuwa tenga wabuwa abu mawa tetara ang kay panda kaya kan meron yan ya kan ako terari te kasi no ye ba wabu matenu the leadership commission the mais ni mabubu at ni mabuwa tenga wabuwa abu mawa tetara inanim ba kanon de setra akya no ye kaya ngayeng akya sa kaya no ye akya ano ko ya kaya no ye ngane remina what we many know subsidies grants and other commitments and the mais ni isibu matuwana te million abu matuwana tenga abu bo robi mesua de tara akya kan meru yon kaya kan sisirak yon sakana wangan pati mais ni dirapatan mana no wabi many know the subsidies grants and other commitments the mais ni isibu matuwana te million api matuwana tenga abu bo robi mesua de tara inati pa anon de setor akya no ye kaya ngayeng o kaya sa kaya no ye kaya no kaya no ye te rapatan kanya ni te wona na wo wanu to wona no wo contributions to the development fund the mais ni te bobo abi mesua de million isibu de pinanu tenga dua bobo wan pi metenu de tara hawa kaya kan meroyon sangan wa pati te kosinan te terapa dari manian anu wo wanu to wona no wo contributions to development fund the mais ni yesan te akin te bobo abi mesua de million
si buat te pina no tenga ro buat ni meten wal tara ina te pa kanon te setura ada no ye ka nga yeng ka ya ka nga sak kana no ye ya no ya ka no ye the personal emolument and other allowances in the mais and te bu me to wana te million abu me to wana tenga ono bu no me to wana te tara ina te pa kanon te setura kana no ye ka nga yeng ka ya ka nga sak kana no ye ya no ya ka no ye remina kanya na debt servicing and tinu wa te million wa bu isi me to wana tenga tinu bu ro bu no wa te tara okay kan mero ye sina no ko sina no yana pa te mai sani san te akinan ana tinu wa te million wa bu isi me to wana tenga tinu bu ro bu no wa te tara debt servicing ina nimba kanon te setura ada no ye ka nga ye ka nga sak ada no ye Wakiak and Hoyak only. Subsidies, grants, and other commitments in the Maison Wabuitanga. I can't remember again. Nakana was a question on, but the Maison is and Takinan, Wabuitanga, subsidies, grants, and other commitments in a Nimpakan on the Setter. I don't know Yak, a Kayak, and Sakakan on Yak. A Kayak and Hoyak only. The boat and my singkan and the abu bua one what the million the bubua the tinabui mawa tenga bua unupui menmewa de tara in a deep canon de cetra again on the ye kang or yak and sak canon ye a yak and no yak and handy kanya katanya kan on the cetra some of the Kanoan rapira, but they are narrow than guns. You can see them as a narrow and woo, and a young man, they know our Jacan and the stone. Ye got a mirror and they. Okay, so I'm not but Makro, the new hour, and an impact the beer. Again, on a ye, a yang or a kag, a sack. Again, on a ye, a kag, and Oyak on ye. Aran de bira ni warirek ina tipa aran de bira ada no ye ka nga yeng akia ka nga sa ka kana no ye o akia ko ya ka no ye aran de bira ni babak ina nim bakanon aran de bira ada no ye ka nga yeng akia ka nga sa ka kana no ye akia ano ko ya ka no ye yang kan ya ka pobonga komitinan nara ara ka tauman tayo sang no kan no arimina ada the supplementary appropriation bill number 1 tanga wo pemelo abu ni ina ba di seturan ara biran mayare yan no konti te setura terapatan mana no wo to no and a contribution to development fund and is buat tengah ye kakan tetayan telian terkaitar Ora pate speaker te vai na ngare ke me tata kairuan te nkarinante tore ai ngana sinora te setura anyo yon the upgrading of social facilities in the outer islands oi te kinna ba yan ta kataumane kariya ka kinderiki ai oi to wana te million Era pun nak ya kata umania kinte te tai ai me ina konan kain keta ke bari akia keta no ita pun te takai pu apa respon nak ya the recurrent crop ai ida kota min nana te women presidents ai ada te telian terkaitar akan bahkan kan karawar bin kamata ya ora bate te speak angala sina kon te page 6 in there te setura te booking the supplementary are yan te table 5
Oye yan the column at 2025 budget approved. Oye the mai set 1 million ne emakoro ye. Eskatayin kakaya ito ba again na recurrence in the yes. The 1 million ne approved. Ito the takairuan pay kan to kanuan the development budget. Mayro ya other partners me. Terangkan yang amnei the speaker bas. Ay na be success ba karawan dara yang kayo. Ya na ko tayin te tonon ko. O data yon bain gua tanga gua menau ngayanya di lidan tak enter. Ngaya ye kemana tanah ni rum den takon beres. Atau na tengah kebawaran dari orang kema, kenapa? Ye orang berang kaya nak, na kau kau ikan terai. Kenapa nak ada itu nuasasi? Kerana di takuan, ayah dari sa karo sa karawan ketengah ayam korek. Ayah ayam korek banyak. Ada tapi pengen korupok. Ayah betul saya kamu am sisira kamina kok memang anak waring mina ke yang anda yang koroyam tadi ada yang masih sisira kari. Ayah tak kau main beres. Era honorable sir, ayah tahu the typo, ada dia nak. Ay nona inarin ake mayon am development budget and what nga menina what the budget approved and 200 million ngayan. Ini kami mengenai yang the column on the 2025 budget approved, and page 6. Yeah. Ada pun nak fix the supplementary. Ay nona iraki aya ira ke yotan aya matatan ngandeng kaya kang sida po meya ya saron na yo ade sinakana ko ito kasi na wo to wo contributions development fund and the mais ani sibuwa tanga enanim bakanon de setro ade ano ye ke kang ayeng kaya kang sa kaya ano ye kaya ano ko ya kaya ano ye ani akea awa akea tona Kiribati Police Service ndamai sani apui maonoa tenga akea kan meroye nakana ko patamai sani awa akea tona Kiribati Police Service ndamai sani apui maonoa tenga ina nimba kanon de setura ada no ye ka ngai akea ka ngai sa ka no ye akea ano ya ka no ye ake suwa ake tenu the Ministry of Culture and Internal Affairs in the Malaysian wob me suwa tenga ni me buat tenga wob me suwa tenga ani me buat tara ake no nakana ko di the Malaysian yesan te akinan ni ake suwa ake tenu Ministry of Culture and Internal Affairs in the Malaysian wob me suwa tenga ni me buat tara ina nimba kanon de setra ada no ye ka ngai ake ka ngai sa ka no ye Akeak, ino kaya kaya no ye. Ake awanu ake to na Ministry of Environment, Lands and Agriculture Development. Tamai sa ni mabu ma no wa tenga, tinipo ni mabu ma tenua te tara. Ake ano nakana ko ti, pati mai sa nawanu ake tirapat ano ake awanu ake to na in the Ministry of Environment, Lands and Agriculture Development. Ina ni ba no de bira. Ake ano ye ka ngaing ake sa kaya no ye. Kak, and we are can what many more subsidies, grants, and other commitments in the Maisani and any hour the million on Obua Abu Mawa Tenga, the Bubot in Bimawa, the Tara, in a name Bakanon, the Cetra. And then on a yang, a yak, and I said again on a yak, and we are can on a yak.
terapatan ni mana ni awa te million tini bubuai sibi mau nua tengah awa bubua 2 million mau de tara ina tipa mais ni kapen ti seturan kota ni kapen akena no ye ka ing ka sa ka no ye awa ka ano ko ya ka no ye ya pena kana setura sa pira ti kota nara pira ai wo tenu ano na ba iya wo tenu ye ka kan mero ya ne ka kan kota ye ake nakana wa magoro wo magoro tenu ya ande bira na nimba no ande bira arena no ye ka ye ake ka sa ka no ye ake ano ko ya ka no ye aran de bira ne warek ina di paran de bira arena no ye ka ye ake ka sa ka no ye ake ano ko ya ka no ye ahora de bira kan ne apa ina nimbaran de bira ake no ye ke kan yin ake kan sa ake no ye ake ano ko ya ke no ye angkan ya pun kaparina ar komitin kita ye anang bisa te sajen apa na kawana ke ara ampo yo no ni panana yeta koraba sajen mangkanne sana kon kanwan di krak wan warkan tibira payal pira angkan ya sen warga ke sang nongan kon kanwan ra bira temuan bira ni mewa toan ante appropriation bill ana tabakan ni ron tawen presence ornek President of the Honorable Speaker, I mind I can go the Consai or the Manama Carabara, no one can be kind the Maungatabu the Metoya Merungian, Narokin and the Kowan Warray on Katomane Gives upon the women of the speaker in the Matom Nerungim Pork, in the week. O tayo po no yari kain no udon mo kure ka pun tema ton de yari kan tayo no ibukin te inda mo kulian no kasan te bukin ka taw mo na ng bunga na iyo bukin kitas nanta ka kan ya kan metabanan garnin te bana memori pai kuren tabi kia pa tebira bukin ka taw mo no uwa tanga upan mewa ena warga kita ka uwan tay on kariyak Korapa de komen ay ser mo jogos na ron ne te bege de komen presence ana kana ko to kasi no yon ake ano no ye ke kan yen o ke kan isak ake ano no ye no ke ano ko ya ke ano ye sanong kan no kan remi ane ti supplementary appropriation bill number 1 wo tanga ut men meu ay pa na makida pero ta komen presence ya kadinek honorable doctor to komen presence Era Honorable Speaker, ko bugin de man katoman ya kurei tapi ke no meten teu sayo ana or kilpes pa tebira bugin de man katoman number 1 tanga open mewa ina warka kita ko wontai on kariyak era korapa dikti kawamen esanan numerikos na rin nito bigay takong investments na kano katokasin no niya yagi apos maya ke kangayeng o kaya ke kangasak agi apos maya na wakiak ay no kuya agi apos maya asa na kung ano no kunara kanwan di karote be baremina the cost anda bakantaya yung kan iya yara kosa na tuwa na ano nang panatibuin na ano away yore na punta pa kagina pa ironti takawamen presensya karine kaya punta minsan na ibugin tapota kinimane abe bayran karikirake the honorable talk to wetos takawamen presensya
Rapa, Honorable Speaker. To yamona tapekan de kosa yo ma tapanan ka meul no ko ren kapene. Non de moitoron ade maron de pakan tayai. No me room de speaker ko rin. The persons na kai de happiness. Diri de kai tara. Tante ka kariniek. Kain ki pesin kapene ana ka re ko umurai ante yo. Kamna benin meul. Iguren kapene imatan tau sayo te katau mane bukin karikirake bukin tiririk uo tanga uo pimano te katau mane bukin karikirake uo tanga uo pimano e kutan katau mane tau te kan kiribes bukin karikirake o ye po gata ake anganga teia no kon kiribes ke ta nar area sa teia ba tein development partners. Honorable Speaker, ikan mo na umero Dapika an kabinet panan kakaitaw. Nakuyaba merapata. Akya kitoki. Nangangabaya ni Bokira ibuin kakaruan na nun. Ala kay ni Payda na rawak ni Kalikirak. Nagyan na yaputo ka anapun na kikur na nun. Ala iyango. Marawak ibuin Kalikirak yan na raputan namet. Awater. Punakya na nukuraki. Ba ina tima to ti karke pa yai o terita ke da marwa ngai ano kontai kanaro te speak ako rin te ke buni ko ra bukin ta tau mane en teriti ko wa tanga u mano na ron na isa intakin na ke ite pa te tau mane moguri ino no tu ke yo an tu ke ana wa ka ngai ta kana te mitara wana men ka moguri bukin te meton tirikirake ara ki buni ko ra yo e ka metoa roi ana waki o spangan tauteka e ka o ki buin ka korwan nanon ana mosin nano ki ana kataratara e ka ana pongana o anuane i buin karikiraken te ka paia te mea uroi a te rau i ron te pota nameta ara ki buin ko raio e na kaira na pa ana waki ra tauteka i an ka ponganakin roi ana mane ma korakorana ni kosi na ko ite karikirake na kai tai de ka wana on poto ka dikirake rabota nometa o opera kiribes bukin tororo an kai on tai kanero. Honorable Speaker, i great dakinna patakatau mane bukin ta karikirake uwa tanga u manoa ina ka koro ina non kai tai de agena poka de kenta kapaya na ko ya rabota nometa i bukin teriki uwa tanga u manoa tiko tan katau mane e buin karikirake pon tene bubua na wanua te million ke isbi na ua ta kate bubua nan kau pai na ke dos arenda da medanga GDP te mai sina mana yo na bubu ki mana ni karikirake bukin di to ak na kora te gain ko sinanu ku teran te mamana nga karikirake na mokoro pagamane bugia ta putan nameta trei a te meut ikante akina kon tau saio a kibes pa etimanto atawa asina ananga mane ami tau te aga yo ibugin mane nakin ana karikirake de mais te bubua bi me sua te smari sua te million ke abu me tawar te kate bubua yo antiko tan katau mane ni karikirake naru nei mana veia no meroro de kapo ngana ko naru ndi kai kana ko awangina men te kata umane de karikirake e kindness me puto ka karikirake te bota nometa social protection naru ponte takataka te mane na kemaguri te mane mo sirawa bukia ga maguri isanu ko na rapata tautek ayo na kontaware ono bi me o te million ge te me sua te kate bubua manteko tan katau mane yo te speak akorine kan konse boye awan karikirake dauteka e ka bubura e taragiri ya pota maguri e ka kokoro naron na kabarabara ina robi mero te samarina o te million manteko tan e katau ki bukin di into aki naron kora
Kai no ko sinanu ku. Tera na kawai. Ake na makuriaki iron de mise. Ta o ta sa ka para ta para un na ka sa tonga ta kai no ko sinanu ku ta un na no kai de sanitation, okay? Wari mero wa te simaro no wa te million ke o wi no ta ka te bubua. Mantei ko ta ka ta umane. Di buin karikira ke ake dikira ke mate tirikira ke. Ai atarwagi iron no bota ki makuri. Ata bota ki mana. Tene bui te simaro isu wa te million ke ro ta ka te bubua. Mantei ko ta ka ta umane. I buin karikira ke i buin boto ka te mauri. E na wa kina te bota ki makuri. I bukin te mauri a katu ki araki. O me sua te simare ua te million ke wanua te kate bubua. Mantei ko ten katau mani i bukin karikira ke a ke airikere ke. Me te bota ki makuri i buki iaine roron dikira ke ta kakaro a kamu ngaroi. Kamu eroi ke te moaisa arana spontane ye. Te speaker korine. I ure ko ngate o sai o patiko ten katau mani a kanten nga ki meria kautapora ke ADJOURNMENT partners bukin ua tanga o manua. E na ko te mais wabubua te puina te simare te nua te million. Ke mero te ka te bubua mantei ko ten katau mani. Naron rei sen maleveia e te ime to amita o te akaio nuo tana ko terine de mais ina mane karikira ke ma na ore te bubua me sua te simare te million. E tau mia ke ane ngane iron tangen to anaba na mais robi nawa te simare o te million. A muina ayo pontau te no Australia. Na mais trip mero te simare o te million. I muina ponna tangen karikira ke asa ge de ADB. De mais trip meto wan te simare o te million. Are muina pontau te New Zealand. Na mais te mano te simare o te million. Di muia i ron tau te America. Na mais te meto wan te simare o te million. O i tau te Saina, de mais i sua te simare o te million. Sa pai de akorina. E rao i panda manevei na perapata ke apa a kiari ana ko ia po kai bukin tiririki ana roko ni akarikira ke naron tangin to anapa de mais robi na te simare o te million. Na karikira ke kai. Wob me to te million i bukin katama roan the sanitation. Te mesu te million i bukin karikira ke ni te kere ke na iteman dinanun te internet. Ke da connectivity. Te mete no te simare te million i bukin katama roan o gato me wan moguri i bukin te mauri at the health sector. Tau te no Australia de mais tinu mero te simare te million awai kai ana karikira ke. Karikira ke bukin tepe ke o sinanuku ke ta te regional and global programs de mais te mete no te simare te million. Karikira ke bukin di to ake. Australia Kiribati infrastructure ke os kinfra de mais ani no te simare te million. Poto ka bukin tere te kura ia tata ke scholarship de mais ani no te simare te million. Ana pengir karikira ke asa ADB de mais trip meto wan te simare te million ma ana karikira ke kai. Tip men no te simare te million i bukin katamaro anteren. Tip no te simare te million i bukin karikira ke ni dikira ke met bitakin Kanoan pom. Disaster resilience au te simare te million i bukin katamaroan au katom nawan potakin te naut. Honorable Speaker, naru nei manaveia no meroro tu giana ko yo ante party support ke te boga no kondara ana katoma tau te Ameria development partners ate mai sana le kentiri ka yo enaro po ni mewa te simare driver te million. Ai yo aran inari ke meron tau te no Australia New Zealand or up in Europe, kita the European Union. Te kira kini konto ada yo, ide ke marun na pangaman pangkin tuan napa, on the pangkin kari kita ke Asia,
Ada kakaro ia tuan te tai ino no ua te riki. Mena io ai bukin ua tanga wop manua. Akia ana riki me ria rapa tai kai. Me ina paka ina no ua tanga wop mesua. Honorable Speaker. Esa tau te kan karoi ana baru ngoi bukin na karikirake. Akia na konoa waru ko apera. Mara pota nome te na kon buwan ana KV20. Kilibas akia ua. Ake pa yaonga di kilibas pa tebe merung me roi ondo. Ibukin ua ta o manua. A te mais te bua wani bui te semari onua te mirun. Ke ni mea bui te kate ubua. E kaineta te mon boa. Ke pila wan. Are karikirakian ka upaira. Te ubua onu mea uoua te semari tonga te mirun. Ke abu miawa te kate ubua. Men te kota. Ibukin dinto ake. Ibukin dinto ake. Ndrawa te semari. Ni mea te mirun. Men te kota. Ibukin tararuan te rau. A te moe rai. A ni mea te semari. Ndrawa te mirun. Ibukin kata maa roan, te wākin kai riri, ke pusin tau teaka, the governance pillar. Honorable Speaker, I wēna pen kōsia, pa takatau mana iyo, e sēle pen pāra ngāki, na kon nanoa makorun, ana kai ni pāri tau teaka, Ibukin aua te riki, ke te kei tibi, naron nei kai. Te buanu mea ua, te semare tongar te mirun, ke abu imana mea ua te kate bubua, men te iko te Ibukin te rinta wāki. Robi nawa te semari isua te mirun. Kaines me te karikirake. Ke te economic development. Ni me te ungara te semari isua te mirun. Ibukin potokan te rei o karikirake an te rapako. Human resources development. Ia ina pe te me te ungara te semari awa te mirun. Men te ibukin te meut. Ke te health. Te meua te semari awa te mirun. Ibukin tararuan anota panin. Au aruran ka manuira on kaitera kanganga e kana karina men pitakin Kanoan pung au ai no te smari suwa te million Ibukin ka tamaro anto aki ndau ter governance. Honorable Speaker, men mon wake na kai to pan kidibes no tanga te monua ni karo wa te yei a second na totonga Kanoan na rakora ni kes ai akia and a kaskwagi can kasion oki iminta ke da leaving no one behind ai ngai yarente yo ai kurin kosia pata katau mane bun karikira ke wo tanga o manua e kana wo kina be it's what's wagi no kon naben o onu ni kibes ni kabene narun na yo ese katau wagi ba wo no wo anu te semaria o te mirun ke ono buita kate wo men te ikota Ibukin John Kiribas e akabuta. Nikotaki na panaba o John and Dana Merawaki. Ayu I think that time with the national program. Te upo te mawanu te semare roa te million ke te lebu me te nua te kate upo men te ikota. Ibukin na pen Kiribas me makin na korore o panaba. Kita sarana te Gilbert group. Te buina te semare suwa te million ke tenua te kate ubua, Bukin Town and Daina, Merawaki, Line and Phoenix. Bukin Town and Daina, Merawaki, o tau teaka, ina mani na tuwana te semare tenua te million, I Bukin Teis, Yohan Christmas. Niko taki meane, o tenki toa naba, e ranga tiko ten mais, ruawa te semare, aua te million, pa aua te semare wanua te million, I Bukin karikira ke ndindo aki Yohan Christmas o aua te semari onua te mirun I Bukin na kai taide Yohan karikira ke Christmas I Bukin tono Kiribas the Gilbert group o I te nua karikira ke e ke o tano ko mon te katau mone pa karikira ke Yohan ndindo aki Yohan te Out Highlands Yohan ke the Out Highland infrastructure project arena pun manena arena pun manena ina mane ale na manena te tau teaka Kiribas te mais e apu naua te smare roa te million karikira ki bun kaina non I Bukin
bukin the sanitation yon tarot inano ari na manaki iron thankin to ana the mais wo metona the million o I karikira ke bukin teran yon tarot inano ari na manaki iron thankin to ana thankin ana karikira ke asa ADB the mais at menmewa the small wo the million ibukin kitiba sinkaputa ari sana but the national o yena but tenua karikira ke agari agia no mai sin ta taumane yoaya naron o kan pun ta kata ke the corporate subsidy the mais tinibu de million are na manena ki iron ta utak the manena ki maguri support for unemployed the mais wo meten wo de million are na manena ki na iron ta utak awai karikira ke ibukin teitamen jenon te internet connectivity the mais at the mais wo de million are manena ki Iron banking do nada. Honorable Speaker. Ikan kami akan kontau sayo pa kidibes. No kontau sayo na kidibes pa idadikin ka tauman ibukin karikira ke ikapo bukin wata au manoa. O iya ina ba karikira ke akan ti meton on dita kinako. Nuakinak. Dadikin nayo ay punya indikira ni mana. Menteri diki ayo wata au manoa. On mendika ke mai na on mendika mai ye ina ba kira ke ake ta to ngoni bukia nu wa tanga o manua me ta kan taninga pa ena ti me to nwa kino me ne ni kira ni mane men tiri ka yo ka to pa tiri kira ni mane ina nu wa tanga o men mewa pon onu bui te semari su wa te million au ayo ali na kari ke te ko tani mane ibukin karikira ke nanu watanga onowa the mais abubua te mawanua te smare si wat million ibukin towana tanga wani bui ke tawan ngaun maisin teyen karikira ke enora kita ba karikira ke mais karikira ke ibukin teridik anaro akakorwan nanoia ekonanti pa Teka kaya na kono kaya, ana bota kini mau kuri tau teak. Ikan kami to ana ikai patau teak, esen kami ni yana kai ni taide. Ibukin tararuan arun wakil kari kita ke ikai. Na iya kono pai artan mau kuri. Akana nora ki pa ena iya irota kin kari kita ke. Tuwana me tuwana, ena tau roa me tau teak ni wako ni wok yo anda yo. Honorable Speaker, tauta kayo, ya kita ngia, pa ina maguri ni kata, on katuana pa imane ni karikira ke, sibukin ka pa isian ta karikira ke, na ina se yon taina, ndikin kaya pun na kitau, kora na, na nangakawaki, pa na pun karawaki roi ta maguri, yon ta karikira ke, pa yon Isia osinako muina at kapena tamaro ibukia ara pota namita. The speaker korine. Ikan tak ten kontau sayo pa korokora na yung tau tak ibun karikira ken awal kon kibes metabota namita na kontemero rung at meru roy inanon terau metamoy roy. Dari kinande Apa teman ka tau no koia ano bisina ko tau teaka ibune yamakuri kora nuakinan ako kokron nanun kalkita kai ya kemana ngata kaya ko tapura gera development partners kitani bubu ke mesanu ko ibukin temeto na ya pauto ka na kon kibas nuar kora no kon ratakete ni kaya dirikira ke dinanon nara dinanon na yangamane ngatori diki Oi pun panau Honorable Speaker, ayo nos no kaya utan moguri, au wabis diki ka nepo, the National Economic Planning Office, yan na kay diri, di sa korobuki, ibukin niya pe ku kora, yung Kanoan yung katauman ayo, ibukin karikirek, uwa nga, uwa miono. Nante kay, the Speaker, ako rin, ay yabusi tapi kan takos, ibukin tamarin karikirek, uwa nga uwa miono, pa ina meron kinaki,
Ani bisimayak hiron tau sayo. Te mauri te rai at the moana koinga. Listen up. Korapata komen prestes sa koreniak ana ko ngantay na kon telidan ta kaitara sa te meme on report se seria lempon ena ko telidan ta kaitara korapata speakers samang kami uri dari kin te merwan te mon te pakantai meraway sina pelin meur as kaita wa ta komen prestes te minitan te maniat karigirake kin kaparana kwan anak tahu mana yang kira-kira kita tahu tiap kali bikin tadi gua tengah gua pime ono sering bukti kan anak kos anak tahu mana bikin kira-kira kita tahu tiap speaker tu ya ki tekin Kanoan te tak tahu mana bikin kira-kira kita naran dari asen kabar-kabar te tahu mana persistence perang ini meta meta iya tapi gua Kanoan nara meroro Kanoan tapi uwe sana sekan spespaya de tetaye asilang kakaita umwa ibukin Kanoan te tenan karikiraki akia te meton waki o to ye ya kana na mga waki nanon te tiririki anaro skaita wa te tautea nana ke ya ke on kura na yasen kabenia narapokin kataumani bukin karikiraki karikira kene awa kinkai I karikibei me tano te poka me sinanu agi saka sinan kakaita una koia kaya te me toa te ira rikira an pokira Kanoan na raiamo ori kene yang ara tau tega ibukin karikira ken apere kiribes e ko pa punte tagabenen pupurang kai tan ni mane ke te sapoka yang te poka na kon te karikira ke e bon te meto abo pon ngai ra kain ki pes nalo nere esen ka preparate ta komen presens in the mindset of bua we may su ata pon te million away e pon na men korakoran ngai ra kain ki pes men ra mane ana mane to pota no meta o te mane ne pe ere e po ki na pe ni mane ni karikira ki are pon mane ni tau te kan terai pa akawa ki buki ara pota no meta mikiran takataw man kita mani aro ko meiroia rorora oskan karapayate nake anang pura kay kayan peya irarkin na taw teka aya sennanga Kanoan po kan na kataw man ibukin tarikira ke bo tanga bo pinono wa atoy min ara taw teka oskarapate penkin tiona pe the World Bank na po kay ro bi mewa tismare wanuma te million sekarang pa te tau te kan no Australia di nanon na rapate te ana department te Foreign Affairs and Trade ibukin na poka te no bimeruai wa te smarin mewa te million te benke ni karikira ke NASA te ADB te no metowana te smarin wa te million o te tau te kan siran di nanon ana Ministry of Foreign Affairs and Trade ana poka te pino no wa te smarin wai wa te million tawai kai tenan kapenian to te vupura aya poka on the top 5 de nara ka mani ya ka kawak pa sina nga panar ni karapai ya iriki tana te poka ai kai to te me yita ni mewa ke ni men in mewa rapata ai ka anga te poka te ai ka vupura te sepere speaker setaya pa arawata Kanoan te takarikira kere apun makina pangkai naron na yesen metata tungana tapun tanga osina kakaita una pe osinori na pe mai sin tenan karikira ke ai ka sana pe a pen a toki a area asen karoi Kanoan a pen Kanoan te karikira ke kai ni karawak kere a completed osirang kakaitaw ay tok ba tawai to wana te baya to sina tera ay nanon narapukin kataumanin irawata ria pon ni rira na pangkai te pokei atau ria pon
te metua nei ton maki ipukin ka kuruan nanun te karikiraki ki asinoria pare ye te bewa are Kanoan te reitaki nena ai te metua ni rira Kanoan ra puke tenan karikiraki ori ke ya karikiraki ra councilor ai ka arawata te yamoni karikiraki aki anang very men me manei ya kamen ro yan rorong kwari ana ko le Taiwan o sinoria pa ye te bewa me pokon karikiraki ka ya asang kai mesena nang bubusi payari ndere ekonen beniroi ni saki Kanoan ra arapukin ka taumani ai pa sena mga nora ken ka beisin ka sei akana swaisa sinang kakaitau ntamakudi iroya tan makudi tan koropoki tan de pekau o tani popoki me sinanu ka kya sene bendo kon pokiran ka koroi nanun ara karikira ke ka asang kai wasina karapate ta komen te mena kaina na sim o wakia ati metoa ni kanokoro waron Kanoan ra pokin ka tauman ta karikira ke ai te speaker pairang kora po karang ai tante ai erang pepe te aron te otara ni Kanoan te poki ai ta karikira awaran swaspan na konitera aki apon seneven gabarabarai te kaumen presidents kato wana te baya satara te karikira ai nang dawata te mane resen niwen kai bukin te ririki anaro te ni pota pun te milion atau pun te sisiraki pai kai ni katua ririki kia ai te nan manin poka pun ni ana yang ona pera tau te aka ngai ra te tani popo kin te ni yang ina no te mane pe ni Maungatabu ai ibukin dikiraki ni kiribes asa te ba arawata te nan karikiraki yon din to aki awai kai ana kawa ki bukin kabinian te foundation kita muan te takatauroi ibukin takarikira ke remina atau engkan si setara yanon karikira ke ana karike man ari ana mga karike te mane kite ara national income angkai ya ora angkai kabinian te rintawa ki sinori te karikira ke espon maneni ngaira kain kiribes ibukin karikira kata meruan ya karawan kawaira yon ra makor ewak as kakaitaw ne ye yari esa yon terteri toy bun te tutanerik ay nang making kay yon apimeme o teptuwe miang skaitaw te tautera nana karikira kiyay away tok ba yapen kakariari te tinana pumakoron ka ben asinora may sinana katawmane abi tapun te milyon ipukin Kanoan na karikira kaya inte diri kaya naro. Ay ina be tenan karikira kaya manina ki may roya rorora kaya kaya nang kakawa ki bukin teran sinang karapara pa na ba bukin te ta karikira kaya rik yon apere tarawa te ina no pa ay yan nang kura ye te popok otori kaya kay pokan te potan nometa meno ko na ben de kaya patuwan na be tianga kita te terate Tepayana enakonan kaungan be on pu toka karikira kian takaropai kita industry ya ina be tenan karikira ki bukin te itomen pare ya ina be to wana enang kakawa ki bukin karikira kian te takaropai yon na per ya ska kaita una konte to World Bank ibukin na poka yon te tere arawata na be punara ara karikira ki ire ki mete takatane yai te speaker away ang ina ipon na ko na be mayan ara kataw mane ke an ayamane ara potan no met away ibukin tinan reire katani yai o tirari ke re nang kakawa ki ibukin karikira ken de pekawia o yakorabai kain ki dibes tarik teror er kirak may kai ka akakawa ki te speaker meto sistangire ni kan mga tarare mina o taway taina pasinaka nga kaya wake kai ipukin karikira kian to takaropai esino kunan karwata ariki aranga ni karikemane to mente yoki ni pai ina kunan ben deki tianga ni karikian te makuri na ko yara potan no meta kai se te pai to wana te takaina no iro yara roron dikirak
sa tayan naron te may siya kami nang kay inte po kay bukiya ke aswaire kay yamakul ato kay interesi sinataraya ba takataw man ibugin takarikira ke ina tarak pa nakanga ni mga kokat temane kin karikemane ibukin hiribes pena mga reke bat anak karikemane ra tawtek o sinakangan kapungan ay tidin tawake kay tirara kantani nga setera wat anak kantani nga ra tawtek sinora anak taratara yan ano ariyon te amun pa yey te takarikira ke men kaupay na may meraw te fisheries o takanimiyat o yasan mga kinana ana yung way o kay yung way karang temero paano ko nan kariki ara kariki mane tiki bukin aper o ana kariki anape aron te toakin kamakuri buki ara ron dikirak asa tayo ba yey te to investment nasan karawa ki tay kano ko yon ne kay bukin yang one kakayan dikitianga ni kaungaki tiaka wa yon ki dibes ori ki tan nakawari ano ko nan kariki ko naya ay anakapungan aki ibukin te yoki na pai nako sinano ito ko ba ya katakin ko rawak ke ye katayin ko ray taw te ka kariki kay buki te ay kana ano ko nan ipopoki pa inang kibera inang kibe yon dari iwaki ko are kariken tenan po sinako ya arapotan no met te communities ay taraya pa inang kiberari kere yon anang siguro ita kanta ni sinang puto ka tiya kan kanta ni ngay iyo tong kay to ni yon kaway na ni pun wakin na to iya kinang nakuroy na ron nari kanta ni nga Kanoan nari o sinang kaungara rataw tiya ko sinang puto kay yan yung ibukin karikirakian ti kapunganan ka upayra ay meraw o to tirari ka ganay rarikin te fisheries sinang kunan koroy o sina add value na ko yey o sina kapuna ko nako sinano ay kapay ka ana ato ana kia ay kakia yon jonat yon na be ana karikira kite tawte ka re ana mon pai re takaniyet kia to iwa kay nakatawrawan mara pa makor ska kay taw bukin tenan ipopo ke kiasan na ko bukin kanga kataniyaya rapotan no me takaw ngaki yos ngaki pa ana kanga nikatawroy imain tati takantani nga re rokoya irwa yon arapa makuro ikakakor irang darapan ay yasana ben rate nika karawana ben kiyekina bete ara tawteka nikakuro na no nei niyangwa arunte tianga ena anakunan rokoya irwa yon na pere ekilibes awan na karikira kitowana yon te tamamanang takantani nga rang temero te speaker are yung te tawteka ibukin katumeki ni kidibes me a periki ay ka ano ko nandro ko meyay are irwa yon na nakarikira ki intenan man kibe are te shade are te mon manek o te tuan kibe are erik by tembrand to kintetay ibukin te manek ari kere yon are a pe kay rikira o ay kay yang way sinang puto kay te speaker me asway na pe kay inran corona no iya o ay to wala to ba sek to kin tap kay o bukin nei de investment en ang kakawa ki bukin na pera ne esway hate kanga ay ka are ken ko yai o to yon ka wani to wala to wana ri yon temple to ani pun mapuri ene bet tawtek me kay pa yes na taray tenan ka peneman en kay yon tenan ka rikiraki anang idiyai ni kona ni yai waya na mangok na kun apere kilipes awan sinakungate te tawtek ya te stimeton no ne kini taray kay atawa amera kita ngai ya kan tawtek kan ngora te kan te wan ki bai kay mere ai to wana te wa ki ese stakuba irang te yung at mero me ita ka nga ngare ke no ko yen to wana na bete te speak up ai estera taray ibukin te takarikiraki ke awai kira kina meroro yon te takatauman pasina ka nga na ben kapungan natin maling karikiraki ibukin na be bukay araputan no meta kahit taray ka nga ya kahit taray ngay kaya to wana te terate takatuto to yon te taste kita pawa kaya ay si metuan dedekin na ikay sinang kakanta ni nga sinang puto ka takanta ni nga ana yon kamerungan takampana ti PUP o
ori ke na pai ni mapuri te nan sana raita ato kana puni na yang ye te tau te ka oi kai pai esena nang bubusi pakana ko nan tataraki bukin kanuan ara katau manen takari kiraki na ko ni boka arun tati mewi ariki kita bokan kawari diken ya kanga ara potan nometa atau pun tuan na betis na betuana kangari into ake na kakawa ki bukin yang wan takari kiraki takani me pong na ko ye te meruro ari karawa ki te hai levo meruro ibukin nesena kanga nikaunga ya tan kari kiraki pana ro ikilibes o ei to wana tianga te bain makuri to wana te takatau mani bukin takari kiraki na konan pokira nika korona non takantani ngan ye ara pakan te meruro te yon te takantani yo ye yo ai kaning te mero na te ka ai ko sina kon te meruro o ei na beto wana kanaro na ba yo ai kanya konan katani ya kin karapataki dinanon ara katau mani ibukin takari kiraki to wana na be yon te pa o si meruro akina te akan takatau mani de nakamenoaki ana katau sa takatau mani o to wana te takatau mani sinang puto kaya ari me ron nar kampane to koyo ibukin kaburan diki ana tangki ki ana angan konan ko diki tenan maisin te pa sirau o karikian nebe ana kaibuke ana konan wosi ba ikanne ni karokoi yon na pena toki takanganga ibukin tere te pa yon na rapa makur awei to wana nebe takarikira ke ngaira irora skandar ngai ben ina vini ona kosi yon na rapokin katau mane ibukin takarikira ke esena boka ye ara kampana pai kai pai ga na konan ndabe bena komina na pokia ara potan nameta awana ka ngai na be ibukin takarikira ke ana konan na bendiki pakaungan tisa roko nikarikira ke mai sinanu patepa to wana na be pai an kaina noak ibukin kaputan takarikira ke tai bukin te takarikira ken ponte meo ke tawei yana ye yangane na konan poka kia yan takarikira ke atau to wana pun pokan te karikian te mapuri atau te takarikira ke na koya ara potan nameta pokan ne yangan karikira ke asi setaya ya kira ke meruro kinana ngona no me to wana me pokon te ana rapata te tau teaka yang ai nang pura kai ana ipopokin te iterai pun te DBK te Development Bank of Kiribati awei te ana be tera esena kona ni popoki ai ni kawai ara pota no me to pana koropai eto ana kaines me kau pointari ke na kaines me to koropai ibukin to te kapona kwai na koia ye petera ke na kona ndoko ni vepe yon ne pere Kiribati ira wata ana products te DBK yo sinan ka kaito pa sinora to wana ai bukin te karawan pain Kiribati awai kai to ba e kaines me Kanoan tera te karikiraken te repe kauren Kiribati so ara pain Kiribati ya ke akina ton te pitipikin te ona te kai ena kunan kasiki na noia tando ne vepe ana pakana no ye pasinan ka kaito bukin te akan po kai awai kai akan poka eto si tirari ke ranga men ramanin ni karikiraki esena kunan poki era patana pe kai ke setaya bare bonte te DBK ye bukin katiana bare ena puto kai karikiraki me to wana ya kanganga ara puta no meta pun karikian ya security ngai tebe to wana te pai kuna kobona bukin nam security ai ita ko ba enang rawat angkai ya ki kuna karikete bebe na konde DBK ena kosa ba ngai te sabai painte ke awai to wana te trato te takanganga ya susuki ara pota no me to pana kona no kon tangumane pana karikira ke aroya na ya karike mane pana kona poka ke ron po kaitaran pon mewia to na ka wari ke te takapena mane yon te antakatau mane yon te jek makuri bukin jek makuri ina kona na beni popoki poka na yang te tau teka yon te tata karika mane Kiribati sina te
Tera ranga, as no kon poki ye, arometa kito sinam the DBK, be in a poki arometa yon theatre. Era what an epic and a KPF, Tori Keke, upon asway take a Yakarikamani Asway Maburi. There were I never by that I DBK, the KPF. I am one eleven Karaponkaite, thought the Torakeria, Akonani Bobok, Yaman eleven Karako, Akonani Bobok, by Sirawa, a Yasanka in Kapayak in Ebe, in Kapona, KPF, cooking Kamenon, Tenan Tamumanekan. I had a young one Takariki on the Pereki best. I can Kariki Bura. Terarang as in a Nebe. Tarai iterake anakona ni popo kina goya arapota nome takia amina yan mengai yo te TPK to wana terapata sirangin tarai apa enokona pura na popo betera ranga as na poki ye arapota nome ta ibukin te tabaya te security enokona ndike tianga ena ye to te terapata ni mani enokona ni popo kin te tarai ai tokba ai dana ber na rakwa te ngai sete yon re te mekro re te bubura re te bubura me tau pangana ro na baskona na beni popok me ne me ina to micro to men household level ke te mentena no menga ai tau bene ina na e kona na penda ni popok ina kon te micro level kin ikira na pere kiribes tau ai kai te biwa pai esi tara te speaker tai ara meroro ina pun si te pun yon tenan kata umani bukin takari kiraki stay meton kakaita bukin tenan ni popo skaita wiya tan kakuroi nanon nara ara yawan kari kiraki ana yang ara tau teka ibukin kari kiraki na pere kiribes avene tenan kawai kita anang temero asen asai kayon taro atau ai iri kan yana karawak Metera rangan kapungan apa anak konan mangari kera kari keman iya ngai ra kain kilipes kiera tau teak. Ye senakangan new raise the national income men ara kari kira kai. Pasatai ya senang kakai tau pare ye Kanoan te kari kira kere ni ai are te pakamane na ko yara potan no meta. Ere itaranga pare te consumption kanga ke te to ropa ye ire ki ye ka kunan dikin kapungan ana me takandani apa pun po kaya rapotan nomet o ska kai tau ne sinang ka kai tau ye pere ke po kaya rapotan nomet mente temane metera sinakangan kapungana kinakangan sinakangan taraya pa ana impact ke min kapunganan temane ina kona ne beni popo kinakon karikidaken to aruya arapotan nomet tera range sinakona ni kaungai ye kin ni poki ye pa kana ro na ba kambenente ntonte pakamane yo ikai pai to kam kaunga ki se te pare apuni no meta yo ne yaman me tani popo ki na be kana ye tenandra to tinani yo ya kare kare yak pa na kona na ben to te tiroro ni kira ki ni kari kira o po ka ki no kon te TPK bu ki ne security ke tera o to anto ki te tai ine ana ki tana te to po kai ona mangari ke patan tan manga kari ke te tera karawatari ki arunna ana kari ke mane kiribes ke tau tera on manga kunan po ki ari ki po kari ki mga manenakin tenan kari kirake ipukia arapotan nomet abun kin na pere kiribes e kayara rameroro kangayon tarante takatau mane yaki mga ko ki ere sen ka para ite takaumen persistence nerunti ne sinang karapara pa ngai tante penang irang tamero aron perungante tupuki ibukin te takatau mane karikira ke pero en sinang irang to irang tami roi te arun te pai atarak ke ato te to ite sebas pangkan sebas paki nang kan kai ma ko nan tare te tau te ka pare yon ana priority sector sarete the fisheries o sinoria papun si suwa te million sebante fisheries isi abu me wan ana karikiraki o te tourism si te tera ni million si panangkai mente te takatau mane o si wabu me wa anara mai sin kita ere te ministry kai segina te tourism segina the ministry of fisheries or the ministry of tourism
Kangai kai sepai. Ngai ada kanga sinakangan ton na lain diki Kanoan ada kata umane ai nakun ada priorities. Ngai ada sinang pok tokai Kanoan te yang bikin kari kira ken na per. Sina kangan kanyen kapungan ai kai sina kangan na be. Ni kamai ngia tan poki tanga tu boka pana poka Kanoan ada yang. Pato sinang pun yang wa karawan ada ka sinang pusat tabas ina nang kakongurang kana sanura ti takari kira ke ay katiente te tapon tonda yon tarawa ke yete songa yete yamu bukin Christmas bukin te to takarota ne me yon tarawa to tirari ke ay kai sina pubusia tanang to boka ba ana po to kai ara kari kira ke kai se te ya pare punta na kwani me te pai ya kakawa kirona ai ta kung kai senora kari kira kai sekarang para tau te sekarang pai ta na to buok sekarang pai ta de bekau sekarang pai ta makuri atong kai te yon yo ye ta de bekau yon te terate tenan katani ye Kanoan tenan kari kira ke project ai de kira me ta katani ye to sinang siswai roi nang ataya me tai sinang kari ke yara sera pakau bukin te terato te ICT arengai se samai na kontera te digital world osmero roki na Kanoan te terate te pira yon taka meno te cyber security tenan leire ya warang kai ye ka ada senon sakatani ye bukin anang karawa anang kainara arabi sare de diti yong pa na konan karois pangai anang dawat warang kai ara tora sare pa ko yon kabunganan te to kura mentai oto to kura menteno antena te ye ne pete iterai kai punara ara sare pa ko bukin te tenan karopai mente kau pai ra mei merau to tande pe kau bukin te tourism to te tirana te tourism product me te marketing to ika iterai ka sina tere yon kapunganan te manin karikira ki ibukin ta katani ye ena targeted na kon tenan areas kita rabekau ai ka sina kaina no ibukin sina karikira kia harun tori kita karopai ki te value adding ibukin kaupaira ai ka na reke menera mero ai ka to pira nang kupra ke tau ka yera mero te bewa te speakers ka kai tau rik apa ai to wala te bukin ka tau mane bukin ta karikira ke sina mi enang mi popo kerun Kanoan ang kai yera mangarin te tenan karikira ke kia asa a peneroia o heine be popo kina ko ira ngaira tante basa kona ne ben ka bongana para ko ngora no ko yara puta no me to tiki kana adi me to sisirek pa ya pa kaya ta karikira ke to wala me to wala pesinda ba speaker kai ta wari ki te ta ka women president seminita ta teaka tande pe kau aki adi me to an ka ka te merwa arabu ni ka to mani e ai pon ta na te po Oke, ati me to ana pen. Poki dan ka koroina nun arakan tan ngai poki kira-kira. Te meuri, te roi, ta mo. Ora bat spi. Kora bat liren ta gaitara nan meroro. Ada asa meroro ri mina ngane pun te minita. Te botangin maguri poki jono raino kare kira-kira te itira magni ko honorable mi karite te meriena ko te minita. Kau tahu, macam speaker itu, wah minis, kau paham, senak kami awal pasangan nyata, minis dia tu, korang kau orang itu, enang kau kena apa, macam speaker apa, nang apa nau, te minit anjuran naina, nanga, tak kau tahu, nak konten tahu dia kau yon, karikian, teman ni bukan, dibayar tengah ki, bah, the development budget, ki manin karikirak. Ikan tiakin naik kai, Madam Speaker, bayar project, kaya karikila kaya ka, adim na tuan wagi yon, apa ni kiribas, Christmas. Yai tenua, akakin karikila kaya kan,
Yei tongona, skona na tongan de tani metang but ongoing. Yei taka wua ay active. Yei taka tinua ay completed. Madam Speaker, kaya mo pat nakakaitaw na kung titaw tiyak. Nakon na 10 minutes ang damani. Origi punta cabinet. Yan kariyakan, karikir man and tayo na ko. Mayroon titaw tiyak mayroon ya. Ada development partners. Paano rin kinapa uringan? Christmas. Ya kahit ako na titaw tiyak kayo. Kaya tara Christmas. Pati pa na kapayay Christmas na kuntay ka na ro. Ay po siya makuriyan ang kairaya. Ara sa korupok. Ara directors. Paano nagipera te Kanoan miya yo. Inamakin na po yatin mo doon uwere mo. May piyan ora king giperak. Pa kana po ni kaya Christmas. Ena po ni kapayay Christmas. Tinasin Christmas na kuntay ka na. Ake tanong ko yay. Kaya punta kapiyan ni bubura. Yon Christmas. Kapiyan ni bubura neto yon John nak. Madam Speaker, nakarapari kina pa titaw tiya kayo. Kaya mo kon wanga Boowi mo no. Baka nako taray taw tiya kay kaya nako. Arawon kari kaya Christmas. Ariba at me ka yona. Ena sigo baka sine ya man. Oy ka ora pa tiya ba mo tibubura kay. Ena kon kari kaya kapaya ni Christmas say na kon tay ka na ro. Mayra para titaw tiya kaya kaya giron topan Christmas party. Gaya giron na represents His Excellency Tanas Mamaw, na cabinet members. Ono po ito kakain, tepati at TKB. E po rin kami may ako, pag-ero ko, ay kano ko tiris, ibugiya, taan business, ay ibugiya, taan ka ni Meka, ay kaya po suko, ang kan na ito mag-Christmas, papayan na pa, at ay nag-Christmas na ka. Kampon Noria, ngayon ako tiris, ni Meka, on business, euk, ekip at mata, akan pun orang na kamkunan orang kay Christmas. Paya kanro ko, aya pondro ko. Nakagin na itaraw. Ayag na no wo paya ori tiri mangay. Ena pondiki patya periana ko. Tamarona ibugin an economy Christmas na kontay kan. Yari karapati yang wan. Pai mandra. Ay rotara na bapera. Ay kintono ni birigis. Asen me kanak na natay de buroro. Ama kana wak. Ngok. Eme na iya na tera tita utia kan tita itu wana. Kan kapungan na iya pa. Ay kiki. Ya kinoria tayo tita utia kay kemay maina. Ang kinoria na pa iya ikinipe sa kakamyan ni mea kay kiki. Akasugiya nagi kan buogia. Awagi kan tepe mga iya. Mera pa tita utia kay angkay. TKP kabuta kiron TKP. Payanora Christmas hari kira kengkali. Madam Speaker, mentawa kian na kukunan nora tipite kian ang kakawak. Kami may ako. Ngayon ako tiris, noriang kay. Kami ang aroy Christmas. Yagi kami roha. Asila wa business ay karo. Amo yung aroy tani business ndo ko yon Christmas. Hara ka kaupaya. Ay raw tate maguri. Ay buka ki. Christmas. Ay buka ki na betetaw tek. Madam Speaker, ang naituta na utay. Wan nakakaitaw na kung titaw tiya kaya angkay. Ang nakakaitaw na pa na kung nala development partners. Ano man ito ina pa, karikira ki, ay asan di kiyon Christmas, tiray na, kiyar tawa, men, anaboka, titaw tiya kayo, o na development partners, kisumon taw tiya ka nagkarokuang kay. Ani ka para tinuwa kakin karikirak. Madam Speaker, naman karapara na kung, punti taw tiya ka, nakarapara na kung di TFET, ngatian di primary school program. Sinakaitaw na kundi karikian te kaipuke transport and infrastructure equipment mayroon te daw tek. Senior secondary school man naman na pa te daw tek. Rehabilitation of terrain at Tawarua man naman na pa te daw tek. Christmas mini stadium maintenance man naman na pa te daw tek. Improving water system on Christmas Island. Emanin na the UNESCO. Na ipanyawa, Women's Center, emanin na the TFET. Housing improvement on Christmas Island, tetaw tiyak ng Kiribas. They create housing development, tetaw tiyak ng Kiribas. Kiribas power supply, fuel, tetaw tiyak ng Kiribas. Upgrading
of St. Francis High School, the Tautegan Sapan, the Solid Waste Management MFET, Focus Group for Land Use in Christmas, the European Union, the toilet block at Terrain Airport, the government of Kiribati, the main camp clinic, the Tautegan Kiribati, the Solo South Warehouse, the Tautegan Kiribati. Yaina but the Karikirak, but the 11th EDF, building resilience through improved sanitation, preach. And Manina the UNICEF, implemented by the UNICEF, and Manina the European Union. Yaina ba, and a book of the European Union, and a sustainable drinking water. Kadimato Antira Nerori, on Christmas. Or Yaina ba, the housing development of phase 2, and Manina the Tautega, Giribas. Yaina ba the Grinik. At Inisakai, and Manina Saina. Yaina ba, the procurement of AV machineries. Men anabuanaba Saban. A yon coin in the Baikai. Aikayana one book as a ban on AV machineries. Yaina the partnership of a state of sustainable and inclusive socio-economic development of Christmas Island. And Ninaba, and one in the European Union. Yaina the supply contract for design, supply, installation, and commissioning of AV network, power station, what would the KV system, and one in the European Union. Yanaba the 11 EDF, building resilience, through the UNICEF, and one in the Yon the Masa Wabon with Dana. Or Yanaba, Timato and Aboga, European Union. Katimato are oriented and yon Christmas. It should not know yet. Mangisimo no one at the women no. I have only Bubukna, but the European Union Garaponga, yon the Maron Terran. Eh, Yenabanaboga, in fact, yon the Bakatamaron Terran. Or Yenaba, I want to go on Rangai. And a book at the Christmas infrastructure project. And money in the World Bank. The Christmas Integrated Economic Development Program, and one in Nanaba, the World Bank. I Camira, why do you take to one Kiribati party? Kayakonan Garaya Tanang at the Boga, Pananora Pogan and Christmas, Pangaya, and a Karaka, Meuro, the Kiribati, Kian economy Kiribati, Nakontagan. I can go right out to them. May you go right to one of my Yangan the day book of Mariara are a development badness. As good in the tongue of the livelihood, or ye are upon the small grants, are a couldn't go with Tanga, made on the China, Australia, New Zealand, or Japan. It is not one, not on the church community on Christmas, or not on the community. Camponorianga, you are an appetitic. You are an appetitic. Men they are one of an development partner say. Either can a pundus made on the Tautera. Or Yaman than development partners, or you never naga yapundang, they in kind. Herotana Banaboga saying I'm New Zealand, Australia, and they in kind or Saban. I did it the Maroran. Camponoranga Christmas. Erikirak. Mananaka Mori. Kind to pan Gribas party, Yakaida to Tautia Ankai. Punanero, you know, go one. I don't want to Banakatami to pan Gribas party by an Oria, by Erin Karikiraki ADJOURNMENT. Parity Tautia Ganako, on a payment. Akorogo, or you take a room or Buriakina Bakanoro and the Morgan payment. What happened to Kiribati or Buriaki? It would recommend that the same was mean again, in order and a very Tautia Gano. But the Buresa, a camera, a Roma Kabura take Kiribati and a Bunimano on the bell. The Sanabora Gitrano. I don't know. Tagaito, what they're on Kiribati are only making a TK party. O Toye, yon, the no one by. I might already kind Kiribati in the pen. I got to never Nagia Giboro in a New Year. Makatokan to one Kiribati party and the baby. I put in ornament at your met. Ma, in a Taraking guy by what a Kiribati in Taigai. Sakawa at a development badness. I put him at the book I'm at the Camel. In order in the Facebook. Rarota and a time way. Tiang I got a Vitiaki Ratante, you don't say now. Nanganaki, the book. Inang kukure yay. Hoy Kameura, Nkai. Kayaning by Siga Yabuga at a development badness. Boga Karikirakian Kiribati.
Yare, irori te kakai tau. Aya kai tau na konti yango. Ena pun tim meto na ba tau te kan kiri bes. Ni buk nangana. Ya kine esi kau ya ki kau teringa te tau te kai. E pun nangana ba na boga anir janon dia OCDF. Ai nora kan ro irina. Iri yara development badness. Pari pun share na ba yang ana contribution. On roi te pe kan tan ngai ta nanga te marin bo. Pagi tangri ya nan pun ka ka mare ke konat. Koriene pen ka maguri. Ibon ibukin na ba ta. Yara kam konan norang kan roi irina biri raken. Biri raken kari raken Christmas. Ta buara no te raina. Pa yang mo na norak. Ikan ka kai tau na ba. Madam Speaker. Gai tau tayan Kanoan ini asa na makin nanggai pa ya kasika kita yang ngai interagin jonon meniko pacepan kari kira ken ko yare sekarang apa yang kapani sekarang apa ti tau tiak sekarang apa ti kiri bes sekarang apa ri ipon na kikan nora dia ina yo sinabuana panano yare inang gai tau yasan katanota itapiwa ipun dia pas nakakaita una. Dain temeruro yon te development fund budget. Ngakaita uyana ba? Ngakaita wara tau teka. An ngakaita uyana ba ara development badness. Agi asan nanga. Na ba yabuka dara Christmas. Pace ba nang tamaro na kontai kanaro. Yaitu wirigrik. Nari taruway gay. Marari taruway pa. Yar sa kano kori kiti ono ni main. Phoenix arin pa na kanaki. Ya pun sang kono meakana kiron timurut. Angai temen na ito kan takai buke ni momo sa mga kon na yom ta iga meaka nukumarut. Na natay tau dia kana ko ya koki. Engan no ka wara kan yesen wag to wag eta mearo. Ako ma koki ya oto kinayo. Saron kari ki apen kiri besa dia nganira to wari karo. Tiano no menu ko tiano ndai. Era pa tau dia kan kai. Ako mdapana pe ometa kai kamanganira to no mekinaki. An karo koira narakatin wan tem. Ako bani ya Madam Speaker. Tapos na ako paraburi na ako yataru. Nan kaya kana tayo sa nipuri na meroro. Saka kowa. Tapala mi dayo punta tapo ni meroro. Ari kaya na konto konti kaya. Sa po si konto konti na ben kabaka kay ayar meroro na titaw tiya ka tapat titakaita. Ang aniro yesina yan na roro sina. Kiro ari ako na pesino ako na pun konti temen. Ay temen na ako na ni pesino meroro. Kasi na meroro yon te meroro at meroro. Ayari sa katayan sa kawin na pataka para pure ane ora kera meroro pa ikini ka temen na temen meri ni mata tantano ko the rules kana kono pun ko temen na apun ko te ako support aya epon ka ka gidi ngai ra kan tau te ka te ka ni sipun meroro epon songi ra president pas na meroro yon te chino ro tepes apon na ni ro yesna ako wona kan meroro yon te meroro kamba ngai sa ti meton kamangora na meroro te pati te kaitar ata kaitan na beti metoren kami ngorana awan neron Kanoan teo sinde ena kita rak para meroro simitana ko temen ya ayo na ba ngai tongo na katiu ay kapin ko ko mi atyon na yo new ni kaun tiaka nti bukin na upati to pan kiri bes pati nga ko roi do yan taina inon teo sinde Maungatabu yo na kamero kami ngora te kaitan para pun Kanoan teo sinde ya ante na pairi Kanoan na meroro te potan na Ari ya kami ni pataka para bulkan tawasan sa pano kora meror. Inanon tainte. Tupo wakak. Ena kita ragi pa di takay di bay. Menonora ki pa. Punte meroro yon te meror. Yang tupo tan naman tare na ngayen na bay. Rap. Ya kami ni pataka para buli. Ipia ne buoki. Anak kakapaya ka kita anda nga te buok. Ada development partners. Sinakaw ngaira kain tetaw tiyak. Ora mataruin naro na ana tataro kakapayaya na kaya nga development partners tayo na nga tibuak pana timeton continue na nga yabuak pas kay na noya payangan kapaya tigdibas na kuntay kanro kora pa speaker ay tukikan kora pa tesati temeneta kora pa temeneta ko kareniaki rasa merorong kadari mina pon tesati mente may Christmas kanton honorable teripa tapi na kay tesati Kurara pa speaker nung kadiniak apun te panari ke mo ante mengori
may turon te pakantay ayo ani kami uring kami ni kaben sti meton nang anak te merungi pugin sipangar pugia kain kilibes te banay mo te mengor akam na ben ni meur te sebabay de potun no meroron te ayo te karaparap ang agir kita bayan na te agin na masi te karaparap ay bugia pun mo na karaparapan akon te government ni president makain na nasim tapuntahan ko rin kain cabinet, kain tubahan, kilibes, ibugin the development budget dari mga tauroy na paipukiray na noon detay ayo. Ay kay nga nire, sa nuri at isa babae ba, ay tabanin, aron na ratar-tar. Taan, tikataw man rin may na sinura aron the current budget. Ang detay ayo, the development budget, sa nuri pa, sa tara kilibes, ay panin, di sa babae. Ay rara ba di sa babae ba, nuran tikataw man ayo, tadi mana ni sina katawa ibu kinjaran kadikidak jadi bubuan ni api nawani wat million di sebebai rapatana ki menda patai ka wo wat sebebai de bayi ire punna contribution tetau tia ka local contribution to development fund tarun nas punna tai atau api metu 100% ke tibu bu api mai issue wat semar issue wat million ayena bari manena ki mai do yara ara donors di sebebai awa buat tabun te million ke na pi merwa te million o kariya yan te tayo yo te sa babae de ba nangara karabara pa na ko yetinan donas ay kanang ini kadiniek pay tau ba ang kaya yetinan donas o sinaki na ba ko na ni katikay yara target ay kanang ini kakawag ibukin pilumakan kidakin abara kilibes ay estima tuan nang ati kakaitaw na ko yetinan donas sa kaya atima tuan te ibukin ati sa babae o atima tuan bugira inanon narawakin ni kadikidak. Ako wato ay dikitira rapatan ara kadikidak na batuan ay kinang news naron narito at agin na tilitan de kaiter itaw bayay na bati the loan guarantee. Askanta ni ngaya batoy na din na kay bangang ke second loan de tawte ka may ay na guarantee. De tawte ka ibukin tanan loan agesan nang tawdi ki ibukin te kay NSL, te kay CDL o te COEL. Ako kaya nang inikakawag kay na ba tinan services ay kanang inikakawag pangayan na ba ka na buka din dewakin ni katamarwa tinan services sa kaya na kunan karawak kana sinuri at sa babae ba toy ita pinikikiri kagi kita ita piningori tira patay ti koel asina punura na betiri kira ki panen nang imprimere pare yang ibai ni makuri ang inibai ka sinakamere na sa kisi taro men yon na penabati sa babae ya pun kay no te bayere na ki pati diesel fuel ayare skaraba ayo pa ayron na tinu wangkay mga ni bayi estaray pastarate local contribution to development fund na repon na komen anapu at tawtek staray tinando na partners ke ngayayang pastarane betiang financing to na the loan yang kisa ki loan mas guarantee tinan loan na kay ibukiya tinan state on the prices ke ngayay kana buka katamaruan din dewaki kitinan services ibukin kiribes na kontay ka na rukot ti sa babae. Ano men detam ni yayo ti sa babae do ko na nuri pa ako ay titaw ka yapon na nga ripon men puwan anaron na rito ay naruruwakin na battery men ti onon dayna inang ni kakawag pa tinanto na sa napon diyan na nuri pa sinapon contribute yapon ni kaning kay rito wan ti taras contribute to wan ti tarana ba yang atito na para ipon 59% o 41% yapon ni kanan o ayo ay nang ni kakawag okay, pangkisiyangan man po ni Buwara, o tinanto na sinaba, ang donate pari ata iya, ngayon sipon na lang na dibayari, siyang o iya, pasagin na rin si tataningan ba, ay yaman tani bukat iti sa babae, o idadikinan iti sa babae, o sipon na kakuha, pang nga na sinakabili mga kaidikina kita biwa, din tawagi, o apon nang inapapag iti proses, ibugin, ay yaman tinanto nas, okay, siguro na tataningan ina ron ilaw at iridik, ni mewa o nuwa at iridik, o nang sipasya mo iya. Ngayon nga na po niya ipahi kasi po nori pa adiyay ni kabiri maka di pangayan na kabiri maka ron di kira-kira. Kaya po niya hindi na ko itataw tayo kanang harapan niya pa sinorya. Kaya mo na ni Mais. Timan niya ay allocated na kung ti local contribution to development fund na rin na bukila na panakontay ka na ro. O ito pa na nang inibubukin na karon tisuari yon ti tararuan ano man ikilibes rin ka nga yan ang mga rule draw at kinaniman na kontera ti local contribution to development fund bari tawahan nga yan yung kaya sinakataya ni kabubura di kaya nga ni bayna
So ngani ko na ini pun piria kini kari kira ke. Agista ko pasina bunwa kin tetaya wa ko nakita tani ngai tenan donors ti sa babai. Sekarang para ba ti sa babai ba antara anti local contribution to development fund no apun yan ba sa ban Christmas erik. Ako wa ye ti tuwa na ti smart ti nuwari. Iti mato ay bukin ti katamaruan to ti pawa. Ay tao pun na yu anang inikakawag iti sa babai. Para ngai ran John Christmas ipon daw tan ba endo ko iro yati. Ay no yori kita nandi sa kiyapo. Ngayari ra pa ti mato ayo. Pa iri kilorat ti wana ti smart ti nuwa ti milyon. Ibugin katamaruan tis. Ako tas pun na nakawag ba yay tabi wari ay yakya. Naron ti ti bukan ako LP Tripolis. Ti bukan ako ti housing. Ay ti mato ni bubusi batirang kitara ke LP Tripolis ti sa babae. O sinatarayan na context ti kapani man yo anti transport. Yo anti chata ti mato ang kay chata na kitikay bugin ako jono ni mainu. Onno ki bugin na nakiyate ang jono ni mainu. Panganapon na ko roy ti yari LP Tripolis e kaya na ba na standard at king sos. O sinapon ni kakuha pa nang akikunan na ko may yate ang jono ni mainu. Awa po suko na ba kay. O ito kita kapani man kay na wari kita kapani man ibugin ti transport. Tong kana ye isita men na day e affordable an na ako na katugagin dawani giban na ko may onno. Ma tikanta ni ngay batirang kis ko nanti meto sa puti na LP Tripolis beyond na upgraded na standard yung ando ko na standard king sauce awati ay jono may aking mga na ko may basi ko na ba kay. At ako pun tiyaw sige na ba ko may may tika tauman na tiwa na tismari to siwa waning wati milyon kay kaya na pagi as pun ka ko pa pun nang kay nano kina ba tiyaw sing yon Christmas sila wata taning makuri ay taya naman ng anak ko Christmas matika nga pa kay ayaws okay ayari terang ke iti matuan nura kina bayo inanon tiwa kiti sa babae may luyat na anpat na singan iti sa babae do sinang karaparap ay nori ay to ti uwa ti kadi kina kay kapo naron nirete yakin na ti tariu ti minita men janon raina ay ti may sa yaw ti smari isuwa wani wa ti milyon ana na kon ti Christmas infrastructure project funded men ti World Bank ay nara payo yay na ban ti kawo wa yaw ti smari no wa ti milyon ay ina mali na ti bayaran na ti Christmas integrated economic development ti sa babae ay rap pas ti man tuan ka kuwa pa ti man na ko Christmas mo na ni pilipili at ti man ni buok o di ki bukin karawan din tawak pay tabi wa ti sa babae da yakin orin ti tayo to yak ta yang kana to aten man tinani buka ke karoy ti yu ke dinanon ti SPC o dinanon ti UNICEF kangay nura ti kataw man ti rigian na roko ay yak ta yang kana to asya kadikira kan anasya kadikira kan dinanon ti rigian kena ma rakan tani nga pa na ti meto ti bukan ako Christmas ti sa babae kay sukunan nuri ba itaw ba ana policy ti taw ti kan ba nga sa mon nuri pinang tara ti ono ni may ti east look east itaw pa ni ti wana sinuri sa kawa pa mente man yang kay mo si ti ni wat percent ti man sinuri ibugin ti ono ni may angay ti man na ti meto ni bubusi tayo ka kam ko na gini ka pupura pang kana pun nari ti tapos na kadikira tiya o tirang kiti mato ani bubura aron tarana ti sa babae yan kanta ni nga ay ka mais ti sa babae ano sa radio ano ni Christmas aki ti len issue ari yepen ti tawtek kana kuan ka di ginagitira ari yepen ko ina matayay itaw pa aki ti len issue as kunan noria yon taraway kay o ton tabori kita bewa ti kanganga ti sa babae ba ti pa yapon congested ti pa ay yon mata anatangida ina ni kanganga aron ngayari ngayro seriya interati jono ni may pangayari roy itaw pari roy kingin dikirakin kilibas na kuntay ka anaro ko ti sa babae sagsi ngay ti sa babae itaw ba siya na panikaw ko jono ni may kun ako yatinan foreign investors o pantanan local investors ti sa babae ay nori na katanwa ti minitan ti melat ibugin na ti nani kayo bairik kusway o ibugin na ba ti nanaw kusway itaw pa kan niya kaginiyang wayari kanina kin kayo na nontiyoro na pen Christmas. Panang karawagi demarcated tinanat. Nika ngayay kay asigiro ay bugin tinan tourism resort ay kay kasigiro ay bugin the fisheries. O kung ang katanwa tayo nika ngayon kuwit invest tayo ko kan invest kuwit local kuwit foreign investor apply. Karo ko yang patira pana dinanwa kilon ti ko met biyangan wat tiwakin kadikinakin January. Itaw ba ito wana ti sa babae ito ay nabamin siya aron tarakin
Ako pa iyan na pa mo sin na te tau te kay nakarigeti onwari but the tax free zone. Ay ta kuna pa pa ni te wana te bayan ako na attract na foreign investors. Terangke ko na pa nura kili na ni pinakabili maka gito bitagin deswa. Payangan kay ni si ma arayang wala sinakatayan invite na foreign investors panarok. Mati company ngari yai te tapo ay arena gi pati tax free zone kana to na po ni kuwa. Pa encourage tenan foreign investors pana ko nandok wana invest yon ni may ni tisabay mani meruruwakan ni ay nakarabarbarik na kontimini tayo din na kain ti cabinet ti presidensyo ibukin na yatara ay papa kinakontiyon ni may ni yatay ay tabi wakarikidak ya kanamin ng pipeline naron na otaw ay taray ay ti table na ti kapanian taipor yay di kitinong watayan karikidak ya kanam tuamin ng ti na esen na approved ti DCC o kan ni paye kan ng karuwa kinan ba yon Christmas yan ito one yon the management and marketing advisor ibukin ti solar salt. Ako bayo ya po ni kayo nanuwa na baka maingingan na pati tao ro ay Christmas. Gipon na ro na miyang gigayo ito bayo po na ro na ya kayo nanuwa nang nikakamaguriwan ito one kaupay na man the fisheries man aratao istuwa ilo meni ko na ni maximize na benefit may tira ge ko na ben kapili maka kayo pero ng nes ko na nuwa ko ni mga export yung na to sa export na ko sinani ko inang subsidize the import may sinani pangkaya si punti mato na ben import tinan tauro matinanda ang gipon na tauro anya pun kurusinawan na yon Christmas ang na to sa yon Christmas to yai di yon na pamakoro ka na tabi wa to biru kaya tinang kaya ko na nura kay pandiya tayo na ko na mga subsidize tinan import yon ti tauro estimate to notan na may sinani ko ti sa babayad ikaw ko wa bayay na bati tikarikira kay nito ay yon kaway na nabasa na ban na approved ti DCC yon the rehabilitation of the Christmas road project ito ba po nang inikakawag kayo na pang kanay approve ay ito pa ay natima to na panibuka at upgrading yon kaway na at ito po nang inibuka kan ti tayo ay na ba inuri yon ti housing nga garis para po to paye kaya ko rin yan to the local contribution to development fund ito pa nga ito kung pinayo ti wana payari kin maninakiya o to nakakaya kita ng donors at yan na anamanin manimeroroy kay ti sa babae ti para balik na kundi tao te kay bukin na nataratar na ko yakan Christmas iti bugiyang kay kan Christmas ndo na taliwari sen tete ni karabarap on ka kay taw pasinuri ay the division of the policy kataratar ay bugiyakan Christmas o kampun dia interati onwari iti sa babae na ron estimaton tatakaruay pa ari kita pori kosme ay ti kora ti sireva o ti mura sinaki mamaningan ni ti sa babae pari do ay kita po ako ay aro ko mayay sinura metan ti kora ti sireva ti mura ki ay sinati metuan ka kauding ti tawte ka tilangi ko ururi ngayo payo pun bunti metuan nga ko wa ba pun bibili ko ang kana ti bay bibili ko la sinaki maningat ya kana bato ay mino pun ti bibili tin ako imini ka ngay bayara ka mga siya nga tinunga ti percent era ka makinigi karakati maninipo ka na ko Christmas ito na kunto wabuy kitinipuy o na kam na pun noria pati tayo kam pun may pun peninanumi na kuntyon may no o iya pun pa kanita ni karaw tika bayan ako ina naron dire ti akin na tadi wenang ilawat at yan opportunities yon Christmas sisitara Christmas sinataranan betiray na tabueran o sa sitira ni matabueran sinataray na betina no aki oro na manda men kumaruro tabo kaya kagyuna ko kaya yara au ba kasibu agi sibu wa kaya minayeg awa kana ko patabo na ba kan ni tabo ay kanang kangapun tinich market ibukin ti tourism andi tayo kabuhan na kay bukit kay ni sel kabuhat tuwan na cruise line ay na ko ni base Christmas o tapi na binabubusi ma pasin siya kay ro kon giba na kon January panasina kon busin na ko kay ni veta nang tekan yang ni bubuk di sa bayre o kang tinani bisin na ka saki sikunan te aki ni mari saki kunan kanin inanon te kan tani ngam paris te katika sinani kuno mo to te mrondon te tayo te pa kakawag sinatabi ki inanon te sa iyo pangkana na bunga na abungan anak may kay ti sa bayre askara para balik askara pa yete nan donas ibugin na yay bubuk askara pa te tau te kay ibugin ti matuan nanon na ibugin taran ti terari aspun karapay da ngay dai kay ngapen ibugin ti matuan ni panara siyang ibugiya kay ni kilibas panaray ka ngori panahon na rai ka simang uri mangay sinatima to nga panara pa simaya kikya na sinatima to ang tatar na kun tiya tuwa ma ka pa nangani da ti wanawan at ko na bay ay nangani da tinanuri na non tayo na ti sa pepay ti meuri ti roy ti tabom mo korap
Ora bate satei, anda busi kwa Mike. Ara sa merorong kana rimina pun temineta. Temineta botakin makuri bukin makurian karikina ke. O katime toan kora. Ana bote ke watara sena ko temineta. Korapa madam deputy speaker ai korapa kai ko ane pa uti benda meroro ko ya korapa ya mo tari wo menda ke apun sen pundar no ye bukin da pe ya Christmas ki te ka penen puran da pe yon ki bes ya ko apun tagi da mai sin mane nang mai sto ida buat million pe na develop ke taw ki taw tamana nang mo ri ke tamana as ka penen bukin da million ai apun to ko benda ka kinda motives ke korapa de sam te na kana ko meroro tu tan yon pe yon kara kari ki ai kamile atar wak ya no ministry pa yang ora pendong te botan ame ta patera askata yen kroya e ko yo andara ministry ye ya wara department askata biak pasina tararway to wana pente a ngarin di to ak er ka pente ta te infrastructure ligi te civil engineering ke re te biak ni yarun te kawai me te bridge me te causeway me te coastal ke a ye ya department to wana ye te biak tiran me te sanitary ke te tiran na ka kira ko ye arang dota tiran sira ki bukin ta te tari ka metira yo anda ayo ta penda pa au ministry ta pena na department te metira ye ne beto na department ta be yakina te energy ke ya re mena ya na to coil te BOP ay ne para project es ka te cages ne para project es ka te ye ya ana ko dun ngen kapel to wana be te department te metira met te architect at the building okay engineering department o ke tapira ye ne para revision ye ne para ko do eskati no yakin na patira sina tagitin na pasina ka koroi na arami tapi wa arami punarami ti on nada arse mga ko ko ina na ko ye okay naron na kriste na to yon de energy o ye na mi ti on nada resan ka pasen de Paris agreement mun de ran poporo ka anak o ka pasa pa ina no wo tanga tinibui o te on nada iri ka ro ni simui ta ka tibuwa te power men de renewable energy okay ani smui ta ka te buwan wo tanga te bui asen ka pasa ka te esen mo akinak ina no wo tanga me bui an ko te tagite pa te buwa de percent ina ngo sino ina ka pong na te pa ai na mo te kora aisak to men tai ke men hydro men ke men de windmill ai ri yon ki bes polisi te sora ko pa ka te kau pa ye mai karau mentai abugina pa nang sapun sama na mensan mo rin karo ko ditem okay yare kay kan kanon na tagi de madam speaker on ron ya kam nori yang kay yeng kay project kay kawak kanawa kan kam nora kamasan dol ko pondik kam nori tenan solar panel sa kana aperen kan kadi pa payak nang ani de to ko nang ko de ina ko ni suwa de megawatt okay te ande de phase 1 nang mo na dolo ko tokina ta karikira kan aperen nimpaina esa ta construction esa pain ka pa kay sinang mga waki na kon phase 2 ay yan te kante nga phase 2 yay tenuwa na component de phase 2 ato wa te ka ngora yo para mo na ke te pa yon na para taraw yare nang kamera nang kano kon kakakingan de itadi the floating panel anang ino kon pipes itadi de ya ka tandiyon tem disi as pa karawakin kay de bidding panday te contract na mga regiro tenan international contractors ke adi te kari kinanun de te component tano yene baru kasi nakasika gite te rain ene pidita may pondiki no iri no beso ada nang pidi kan dirieta te power line ay nang utang kan dite nang warang kan dite korokora men tayare ni kapusan na kontina anta ponoko naron nya wag gay POP e wagi di antari are ngan nang pidita e kama aku te sere na kapidak pa nan dite yang kayo korokora na rain yang kay tibi meto 1 kilowatt dite yere na de project ay nakapidak telebui metenua tita yokin kora-koran te pawa pidi antare kay nang kapidak kan dirieta yo kan dere nang wuta te pawa kan dere meong men kora-koran ta yene ba yaki mo nga pe matam te bi speak adi su ta dira na pukin kari kek to ka Kanoan kari kek ka wonelek te boidia te wona pe te kari kek ba swakin nang kay ano sina karo ko yon tenan deire tenan boarding school sa na nakanimak tenan energy tenan solar grid ada ina provide na te power na kontinan tapukan sina din na ko na tenan community ay ka wonelek ada Kanoan te kari kek kayo ada mana agreement te tawte kanita ada na ko nan kanimi na tenan is na kon kawa ay ka wonelek yene bar kari kek te kiro ada kang stagi te dingan tenan nailet tenan na smo ko ya ben kidi pesa kana daro te isin ka para ta kana
asa ni kawana ke semua orang tapi orang karawa kita tukuk ane na ande na deploy ne beti tenan the sort of create na konta tapo kai ai kai kanon ti ta kita sekatian wo yakin ni ye madam speaker o sekatian ka mo mo ko metenan development partners ska kai to pa abu kira na kon nei kai ai yo re mana agreement the chief yare yak to kai pa ada ta kita pasna karo koida de ta kita to napa ada te te kine ke wo tanga tini bui angwa isi bui takate bupwa inang meu kiri pasmen de renewable energy ate wo tanga me bui angwa inang to ka bongan de diesel de fossil fuel ta ko wai ke nan target mangai da kan ngai da kiri pasa open to napa sina peren wora ko ira ko nan matira ta kira ko nei matam de bidi speaker punte mane pasang di bai temen ka ngade de Kanoan mi ya si dita ki mara development partners sekarang itu nak iya pak, abu buki nak ni terai ke. Ko poin da ora te mereka te potang indai dai. Ana kain. Te koraba te survey ai main ne kana ko te poin da foto erke da tein karapa ara tunas Ministry of Education ke pindana project ke garo advent project ke te tuare andai Australia New Zealand China de China te dem fat ke apun na te tau te kan kipes bugi te bota ke di campus ndap ko was te Madam Speaker yan ka te beu te de bongai kami ko suang aku pa teman ya pai neng musro mo ngai kor Korapa te mereka mungkin kata pia mi yang te kata pia pani veri ana kana kota pia pun kaberi ana meroro te rana ri te mereka meroro ngai osman ora remina Nakata yan kau ko kwai de madam de speaker pada sen kana ko kita interruption ma te ko na nakairia na ko na rakari kita te kawai the infrastructure yon the civil the bena ada department the civil engineering ako naron na kamnori ang kay sakata ya tungo na kanu dara motion na no matam the speaker sina kabaisi ara kari kita yon te kawai causeway the breeze ke ito pa kamnori ang kay ara kari kita sakay taw na kun dapat say na pa ta kari kita yon pontik imete bota ana na wakin the say na ta kari kita na wakin kay donte ta kampana to na may say na the cc asipur na ta kinda para kari kita kana yon na kana wakin kay Ako tari ko tari ako tari ya rawari kawin tari ako kawin tara wati nan kapag intera e panyang isbura kinukan ay panyang ko na ni pe tira niya metitan ani ko ko kawai ri tari me yon tarawa te kanganga titan woni ko metan winti te kawai awandi te kanganga re uru te kawai pare ya pun po na betenan train chaki ada ngai mga kadeke te kanganga ko te kawai ay tari ya nang di tata nukana paro ta karawa wasi ano stabo me yapun siskura puna kina pakawain tari kana pa tapu kina gipan ng kura te karaw yon tari yare kay sanoria dokora ano matam tibiti speaker ako ana economy tari kay ya kirak ya kanipu iteka ti sarun ka to ko temo na bang kayon kitibes ayar ko may sindana anara anaka ti for wheel ay kan ko debuina ani ko ta me sarun da kana ko ay kay ko ta diri kina matam tibiti speaker ako ta kinda baka kawakin te pa te infrastructure yon na pering kitibes ya me ma menor na restragin na tapi do miang ana nang wak karawan ko mi ani awagi te parong iri ya kampana ka sandanganak or kanten nga pa to kinda petitai ona ka tutong ara pare petitai kita wana tamaro rik pare iti te kawu kita katenu on karawa ki muin nari to yiti nan ka nga ke nora kinti te mo ni karawa ko ya ko nang kan ni ko ki no konti karawa ko ya ade muin ya kanten nga ay kay kanon irawa ta kura na ro matam te piti speaker katamaro iri karawa mari ko te pa ina pera nak batiman sinaka nga ni mga rukun na pa na pa kana te ay kanon te tawag ya kanon te makuri mas ka kaito no kon kay pa ko rubukin na kana itekin na kan rakambana to ko yanda be de energy ke to ko na rin noria irawa tan para kanon mi na rin stetekin sinaka te pa na ki mga dikite te pa ya titare ni pa ana rin sa santekin to ko men presensi ng utakira ken na motion ni bukin de loan te kairan to ska kaito pa de lo de ayo na waki na kon diri ke apu ka masan na to green lights o rin ang waki na beto ko karawa na loan na mga pur karawan scrutinize the cabinet patira ro na rin akroyo antay na rin ro may ro ska kaito pa kay kanon tinan kanon de makuri ako tawagi pa rin manina kinon ti tawte kan ka pa ni
agi ide ka mari meru dia development partners mas ka kai tau pa ye tang tu wan ko nan financing ai kai pa through drone ada kam kama pa kamasin ka pata te keren doa ada kono no ada kam kapasin ke usara ke te ko men presidency awani te kono mi the bottom line de nan ate target na ko nan te ko na ko nan pa na ki mga tare te pa tapos na ko nan tare te pa e ko nan na ke te kanga ante te to wan metam te speak tapos ko nan the trace te kanga to 90% pa na ki mga tare te pa yo anda pe ni ki pasin kaputa naru dare stagin na kanon the project kan the landing craft akar ko nan tangke yo anda dig sinatrus mo the protect the pension pa yang to ki kay to kita yang to kita kanga anta tare the pension yo anda pe ni ki pasin narakamba na Boowi madam deputy speaker ko to yo nang nipong ni buya kan tarawati ni no peso na gene para ara narnya ka mongon tay kan ko mete de pawan tay kan ko ye rawa ka sin ko ko itinan san rai ta kana mi ta ko akan ya ke tangok yon ko ya makuri kay pa ko pa ye san rai ta kana ko no muya ay ke itinan san rai ta ka ran pangati na emergency san rai ta high speed generators aki akang hapon men ibukin te peka ana ko san rai ta ke ya no ko no pa ko wai kana one muina asik kai daw na ko taw teka pa manen na pa manen ni tinan san rai ta kai te mais to ko na te million ane makuri yang kai te Boowi aron kareken san rai ta kai men ta pore na ka poke kanaro ko rai kai ya taka rai kai awa mga makuri ki ka kakin na kananim kan di takro ayo ibukin tanan peka san rai ta yene para makuri mete ara rai ta ki mete sapan tinan de chaika ada yang ko na ka puara san rai ta yaran kan de san rai ta the low speed generator ada kan ngai punimenti bukin te ya man ko na busi na runja wa tiri kin dagi tok tok ke an kan dari ang ko na ne min ada sanai ta kan apun nang limen ya kan bikin piu oi peso sinang mar kan pa ya bubu ka stir de New Zealand ma saina ada sa ben ko yi sanai ta kan low speed ara kam nori ka patay ya kan tan container kan amene peso ya kan biu te ada wagi on the artistic of the building department ada step in taraya pa rakati ni ye yon kiribas ye ara building code sa san karaya ye step in bangai makuri ara policy to wan taraya ada building materials na loko na yon ara pundara karapai pas taraya kai pa ana very de pai kiribas ye anang inai yer ko de tera wa to ina wa tara tenu wa tara ke mate quality ye anang in wore ye anang ni pa inan ke awo yo ska ngasi sibon sa taya pa yer kirak gegengo ana very ude ana quality terau e konan tigi si wa tigi apo nang ko to si tin bu sense ngai temen na irona ki men manen pa ya kan pada ak mo ko ko aw ko mesina utan pidia ki ben ko roi pe kai ngapo na ko ino kon te council kana kai nanok mang ki ko si wa tigi terau angkai ya ro kon terau ta ire ko tigi ge ki to wana tigi kayam kana o yere ke ban cost to wana te tau te angkai bukin orang ami sekarang angkai yang activity yang ini au tanam ko dinte au tanam ko kai panang karang angkai te kamete pa yon da yo panang ina kon garawa sinang set the policy yon the quality yon ra ayang ang no no kain kilipes pasinang serious na kon nai pa yapon train now to manen kilipes ni ka pona ko kin pe kai ka anang in low way quality anang in kan kai buaka korang na ben data di te pa sa kitoro atera ko di te pa kai na ko kwati mo kena ben nderen na ko wa yena patero ngo apin ko ka maraki intene ay siguro ko na makain intene ay mga yakak ay mga karawagin turuak aka karawagin mga ituak mga karawan ni ituak ay mga ripono raw aka na mga tokan deus isuwa tidigin werk neron no wata tay ko ko yaw ko na ati ay kay yara ngay na tabi na menara division ay ko me kiyara ko pas nang set policy sinang anak karawang kay takamete pay pas nakamo na ko sa cabinet pas nang kangay tera wari meet and standard the quality sinakapo din wata tara tera wari ito tango ko to sinari mo sumaya kito sinako wari leki apo payangan na po ni meet the quality na kon the quality and the meet the price yele bang kaya project yon the department day sinakati ana lab at lab yore akyang ko may mine sinakati yang kay pasinang pa rin tuwi pain kapanin katite. Pero ko takay may sinan ko na tara ko papunta kay tamaro. E treaty to error okay? Pa nagi kay mo. Nagi kan may men, nagi man. This means te puri kay kakaman na yon kilibas. Anang punta ra kiroy pa. Araw sa kay katiyak. Anang pun within the standard. Okay? Mayari sa ko nan determine ana quality ti tirano pa ni metang ni karo ko ay yalalap. Adala pa yu ang yes na mas makuriyan kay kanon. Topay kay Madam Speaker, yesan darangay Kanoan na project, mara target ni kapani pa.
ada ken te tamaro ada pun ke to kin te tamaro speak masina ka pene arkona lautan da pa ko lautan maguri ngora ko ira no kon te tamaro asina pene no yakin dai bukin kametera wan na mara kidi pesa ngora kora pasina ko na tamaro dinanun ada project mara bukin ada development ya mente kai kai ora pergi matam tipiti speaker ada potong ora ay inang puto ka te ko certificate ko min presence ora Koraba te menete ako karinia ki nan meroro nke kaya pun san nako te rana re te interruption ibukin te para inoria pa akan meroro women di kera tanting ibukin te yang te sua era re aria kia ana limits kita san na meroro te sa tapia te kos airin te daya yo nakaraute na konte sa te meno sa karinia ko ana boye kira pia tapai te sa te me tara te nai nano ana bot te wai pa anang kana re a to ana no ia pa enang kana re nang kana ko ki mo kale te samap kam rapa aya kai na kon kande te tai na kon te meneta te mane te komen presidencia karinia ke honorable Dr. Te Weto asu ena kai te meneta te komen presidencia President the Madam Speaker, a top on the one and Kaito, no going to happen. I'm on my whole toy in the 30 day and that element of poor is poor cinema. The Narome in Ankraba, the night answer that day, and you could give the Kaiter on the wrong minute, I guess, and Nana Banai and Poto at the Katamona, you wouldn't the Katamona would carry it in the Riki and quite over Pundus around the dia ina pongana na kau kena ibukin te trikira ke ibukira kai yon tai kana ako tana si Maneaba te piwana te aga te ndai te tansa te te men te terari ta ko wale puntagin te ndai te te kai te ranga erang isa na punta ta ko erang kai punta ki ka suru ki ke ton kai to agir ki te boto kana kon te tourism mo te fisheries kai bunga ya ngapundara andra waga se ska dei takten o ande me ita kota ya ki sunun te tempo ka tomone me yusinun te bai den ka yes me no na ka de ye trante ne kai wa punangi ne pa e ga sino pun focus no konde de ka ke bai me ro me sinan ku te mo mo te in private sector se o esen mo ito ba te ne de fisheries ani ye te ta de tsunami na de canning and ro ki Christmas ye ne bete to ka kanon te yo an ka te ne bete transshipment hapu ye ke akan the tourism an ita kuma enang isare te akin na bete ta ka to yo na bana yo te sari de bana ka ne ke Christmas ate kana to sabun certified abera ka ba singing white and they foreign visitors panang to ke an te ta ko yo kan na kai yakinang susu yarun te arun raputo ka yande taon na run ta te katoma ne buki ta ai buki na yera yon sna ikar ke beina te na ke mesan yon te yo momo yon tourism mo the fisheries te yena te yon ka ya ka won to ka upe ben de ta de ga bu ka to kana te to de bira ke yon pari te katoma nga ye ke to ta ke te special economic zone ke que tot het is afspraken daar hebben de trade free zone en es ga mo nen bo mo nga yarun na karona na de yenda de ra puto ka tero panes ge abogi ran de drayo o nga ta nga ba ena to ka te de biran de non de tos en ayan ito ko ba ke yeng man ka mo jan ay ito wala nang kaya ngan non na ani e Maneaba te ritan te kaidra mera era bari ki de meroro ata ko ba pun e boasina e pun papa kan ko dei me ga mi te ti Madam Speaker ya wuri ngavene me dan tau sayo pa tau sayo ai na ka dia ka tau mane de pun karikira development budget ibu kintiriki uwa tanga o manuwa te mais tene bubua ni manuwa te million te mesuatara te mesuatanga te mesuatara naron na neos de burin ka taumane ibu karikira
ibukin diririk uatanga o manu. Era. Korapati takon berestens ang kaya pansan yung mga nakos takon berestens nang kanako ngayon tokosin ano akiana no tokosin at tabi kaki kaya ngayeng o kaya ngaysak akiana no yeng akiaki ano ko akiana no yeng puspaya kita kos ante kaya pansan yung mga tokosin mungkin debara ante tayo yung kanin ang kaparat yaw so ako tikirain ako ibig punta ka benin pong nakundi nga pong sa mga penin kasi buhay kay nakunti ako tibuina kakang kamusiramat yaw san kay kamrap